Moi boas tardes e moitas gracias por estar neste acto inaugural do Memorial Manuel Regueiro Tenreiro Filosofía e Lingua, que, como saben, terá dúas sesións, unha esta tarde en Santiago de Compostela e mañán a segunda parte no campus de Lugo, na Facultade de Formación de Profesorado. Vou simplemente ir dando as palabras e ao mesmo tempo presentando a todas as persoas da mesa. Tomará a palabra en primer lugar o decano da facultad para dar un saúdo inicial, o profesor Xavier de Donato. Xavier de Donato. Moi boas tardes. Moi agradecido por que Marcelino, que é o organizador deste acto, me dé a palabra e me pedira que dixera aquí unhas verbas na inauguración deste acto. Dou a benvida tamén ao señor secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, que fará dirá unhas palabras para clausurar este evento, no que temos ao principio unha conferencia inaugural do profesor Elio Carpintero, catedrático de Psicoloxía da Complutense e presidente da Academia de Psicoloxía. Despois teremos un panel dedicado á persoa de Regueiro, a súa importancia, a súa relación coa filosofía, coa lingua, no que estará Marcelino, profesor que organiza este acto, e tamén Carlos Baliñas, que foi, profesor durante moito tempo desta institución, agora xubilado, pero que, eu vexo aquí en multitudes de actos, está perfectamente fenomenal, como se fose a primeira vez que estea impartindo unha aula. E tamén Ángel González Fernández, agardamos que este panel dea conta da importancia de Manuel Regueiro e a súa relación coa filosofía. Despois teremos tamén un segundo panel dedicado a Regueiro e a lingua galega, no que estarán presentes Mercedes Brea, Ramón López Vázquez e Isabel González. E isto tamén é importante porque dará conta da relación que tiña Manuel Regueiro coa lingua galega, a súa promoción dende o pensamento. Penso que tamén é necesario falar disto. E, como dixe antes, mañá, venres, pola tarde, a partir das 4:30, teremos unha continuación deste acto. O profesor que coordina esta segunda serie de panéis é o profesor Miguel Ángel Martínez Quintanar, ao cal tamén agradecemos moito a súa implicación, o seu compromiso con ese acto. Tamén quero dar as gracias á Sociedade Interuniversitaria de Filosofía. Temos aquí o presidente, o profesor Javier Barcia, que é compañero meu desta facultade, entón agradezolle moito tamén que este aquí presente dando o seu soporte a este acto e que interveña nel. Agradezo a súa ajuda tamén do profesor Regueiro, a Maite, que estea aquí connosco acompañándonos. Penso que é moi importante a súa testimonia. Sin máis, porque eu quería decir unhas palabras de benvida e nada máis, novamente, Marcelino, moitas grazas por o convite. Moitas gracias. Moitas gracias, decano. Como moi ben dixeche, é un memorial académico, unhas xornadas que están coordinadas pola Sociedade Interuniversitaria de Filosofía e a Asociación Egeria co Grupo Grandán Comunicación. Vou a dar a palabra en primer lugar ao profesor Javier Barcia, actual presidente da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, e despois a don Xulio Xiz, que me acompaña en
representación de Egeria Branda en Comunicación. Javier. Muy bien. Boas tardes, quero comenzar trasladando un cordial saúdo e benvida a todos e a todas, tamén, obviamente, os compañeiros, autoridades desta mesa, a familia do profesor Manuel Regueiro. É un placer estar aquí rodeado de amigos e colegas de tanto prestixio para tratar unha figura do renome e da actualidade como é a de Manuel Regueiro, finado, como sabemos todos, recentemente no 2019. Como saben, Manuel Regueiro Tenreiro foi un home polifacético, comprometido coa lingua, coa filosofía, coa teoloxía, diría que coa súa vocación e profesión docente, verdad? Ceca esos 4 principais piares da súa trayectoria que se corresponden precisamente cos 4 paneis que vertebran, que conforman este memorial académico que ten lugar en dous días. A súa vocación docente, despois de doutorarse en Madrid, levouno de profesor itinerante por España ata que se asentou definitivamente e desenvolveu a súa, digamos, carreira profesional docente fundamentalmente en Lugo e no ITC Compostelán. Académicamente estamos a falar do fundador da revista Galega de Ensino e creo que membro do Consello de Redacción da revista Encrucillada, non? Ademais, foi autor de diversas obras, case todas, creo recordar, de índole, de temática de cuestións éticas. Eu destacaría a de Ser Cidadán, que edita no 2011 e que coescribe precisamente co profesor Miguel Ángel Martínez Quintanar, que xunto coa Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, que teño a honra de presidir, pois é o que organiza, non? O que organiza este acto, esta actividade, e que precisamente moderará mañán a mesa dedicada a Manuel Regueiro, profesor, lá na Facultade de Lugo. Manuel foi tamén director durante 6 anos do Centro Ramón Piñeiro, o que dedicaremos o segundo panel de ponentes que moderará o querido colega Armando Requeixo, que nos acompaña aquí e que é o actual secretario do centro. Mas tamén, finalmente, quería recordar que estamos ante un home que non se apresentou ante cargos de xestión e, por tanto, foi quizáis o cargo máis destacado, director durante 11 anos, director xeral de Política Lingüística da Xunta de Galiza. Estou seguro de que mañá nos falará na conferencia de clausura o querido amigo e actual secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, que hoxe nos acompaña, que tamén pronunciará algunhas palabras. Eu coido que esta relación de compromiso que tivo Manuel coa lingua tamén será obxeto de análise por parte do, agora xusto a continuación, do prestixioso profesor Helio Carpintero, non? Pero, sencillamente, o certo é que grazas a ese compromiso inquebrantable e vital coa lingua, hoxe gozamos, para os nosos intereses, gozamos e agradecemos as primeiras traducións ao galego das manuais de historia de filosofía que todos temos por motivos xeracionais, pois ben lidas e ben estudiadas. Nada, sen máis, agradezo o esforzo e a dedicación de todas as persoas e todas as entidades comprometidas coa organización e sempre co consentimento do resto de autoridades que presiden esta mesa. Creo que podemos ir dando por comenzadas estas jornadas. Moitísimas gracias. Don Xulio Xiz, que decía é responsable de Egeria, neste caso, organizadora do acto, coorganizadora, é en realidad un organizador nato, e a él lle debemos, recordarán todos vostedes, un libro que se dedicou a Manuel Regueiro Tenreiro, Armónico Bilingüismo, Armonía Vital, unha obra que compendia boa parte do que os amigos, colaboradores, coñecidos, estudosos manifestamos sobre Manuel, que se completarán estas xornadas de hoxe,
e ademais moitísimas outras cousas. Na provincia lucense un nombre obrigado por a súa capacidade de organizar, de conciliar e de reunir a persoas relacionadas sempre co mundo da cultura, e moitas outras cousas que non podo seguir explicitando porque simplemente me toca darlle a palabra e o fago con moito gusto, don Xulio. Adiante. Moitísimas gracias, boa tarde, un placer estar lembrando a Regueiro 6 anos despois do seu pasamento. Eu a veces digo que os lucenses temos un certo esquecemento, como se o río do esquecemento pasara por ali e nos borrara a memoria da xente que vai pasando, merece ser recordada. Este é un caso especial, verdadeiramente 6 anos despois estamos aquí, porque os amigos, afortunadamente, seguimos tendo moi presente, e teño que mencionar a un home que sempre pensou en algo así, estaba continuando, que hai do de Regueiro, chamase Julio Veiga, está aquí na primeira fila, é lucense e é un dos impulsores morales desta reunión. E outro aspecto que me chamou a atención foi precisamente a concordancia con Regueiro da conferencia que nos vai a dar o profesor Helio Carpinteiro. Eu conocí a Regueiro hai 42 anos. No 1983 axudeille na organización da homenaxe a Ortega, os anos de Ortega que se celebraron brillantemente en Lugo. E no libro eu digo que a miña amizade con Regueiro foi de Ortega a Fraguas, porque a súa primeira preocupación que lle coñecín foi que Ortega tiña que celebrarse en Lugo. Lugo ten unha rúa precisamente a raíz dese homenaxe, tiña que celebrarse en Lugo. E nos últimos tempos, cando estaba moi maliño, a Fraguas dedicaronlle o Día das Letras e el quería facer un homenaxe a Fraguas. Varios amigos fixemos esa homenaxe, unha exposición, un libro, que verdadeiramente foi a honra que lle facíamos a Antonio Fraguas, tanxencialmente o meu profesor, pero que deixou unha lembranza nos xa veteranos lucenses que verdadeiramente marcou un tempo e un xeito. En fin, que se vai a falar agora de Ortega, pois a Manolo Regueiro era un dos temas que, como decían os nosos paisanos, enchíalle o ollo. El, con Ortega, comulgaba. Moi ben, isto así. Nada máis, gracias a todos os que interviñeron para que isto fora así. Marcelino, desde o primeiro momento, foi un entusiasta, e así todos os demais. Por la miña parte, gracias, porque dá gusto ver que os amigos dos amigos son tamén amigos. En fin, gracias. Pois agradecidos estamos, e moito desde logo, a familia de Manuel Regueiro Tenreiro, o fillo, a súa esposa, María Teresa Pérez. Ademais, eu, pois, doblemente agradecido, porque non só está aquí, sino que cometín o atraco de chamada á mesa e agora aínda algo peor. Voulle pedir, se é tan amable, que pronuncie unhas palabras. Maite, cando queiras. Buenas tardes. Yo no tengo nada, me encuentro con la sorpresa esta de la tarde, pero quiero agradecer primero a la facultad el hacer este acto y en segundo lugar a todos los colaboradores que van a participar en este acto. Me cabe la satisfacción y me encuentro ligeramente emocionada el poder expresarme y dar las gracias a todos, porque es una satisfacción. Yo no contaba ni siquiera con esto y sin embargo, pues algo que te gusta, es lógicamente como familia, algo que te gusta. Le decía yo ahora mismo que dentro de lo que hay en la familia tenemos 2 nietas que tienen ahora, son mellizas de 8 años y no veo cómo tienen de trillado este libro del abuelo, porque se acuerdan de él, pero muchísimo. Y entonces, pues es una satisfacción. Por otra parte, recibir a los amigos, porque yo de Lugo, que vivo allí, conozco a poca gente.
solo conozco mi entorno y mi trabajo. Y entonces, pues, salgo poco y estoy poco. Tengo las amistades propias, pero nada más. Conozco más a gente de la enseñanza, porque yo iba con Manolo a todos los actos que tenía. No se iba sin mí ni por asomo. Y entonces, pues, yo conozco a todos sus compañeros y a todas sus cosas, y quiero darles las gracias a todos los participantes, especialmente a Julio, que se ha desvivido por hacer estos dos trabajos. Es durísimo estar sola y tener que agradecerlo, y sin embargo es satisfactorio agradecerlo al mismo tiempo. Por eso quiero dar las gracias en principio a las facultades y en segundo a los intervinientes y a la Xunta, por supuesto. Bueno, pois xa saben que os filósofos e as xentes da cultura e os intelectuales temos moitas ideas e a veces algunha idea boa, pero para que unha idea chegue á realidade e triunfe e se realice, fai falta esa pequena distancia que media entre o dito e o feito. Neste caso, necesitamos a personas da eficacia, da sensibilidade, como Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, que estivo detrás e apoiando todas as iniciativas organizadas para que a memoria, a obra e a figura de Manuel Regueiro Tenreiro siga moi presente no presente e no futuro, e por esta razón tamén quero agradecer o patrocinio e a axuda que recibimos na organización deste memorial académico. Decía nunha das escenas daquela película Amanece que non es pouco, todos somos contingentes menos tú, alcalde, que eres necesario. Eu diría o mismo, todos non somos contingentes menos Valentín, que é necesario. Moitas gracias, Valentín, por apoiarnos. Tú é a palabra. Moitas gracias, Valentín. Moitas gracias por este xeneroso aplauso, mesmo antes de esta mía que pretende ser minúscula intervención, porque as voces que estades autorizadas a falar sobre o Regueiro é moito que podemos falar del tirante. Despois, en primeiro lugar, saudar ao decano e agradecer, como sempre, a hospitalidade que esta facultade nos brinda, esta casa materna de tantos de nós, que a Universidade de Santiago, non explicarei, pero especialmente tamén esta casa onde está, ten que ver tamén con Regueiro. Estimadísimo Javier, a Meixo Soldei, a Xulio Xicio, a Cooperativa Argeria, e moi especialmente a Maite, non? Esta a nosa doutora que cuidou tanto durante toda a súa vida de Manolo Regueiro, que eran pezas inseparables, e a familia, porque todos sabemos que un dos aspectos, non sei se se ha tratado maior ou menor medido, Maite, pero nos libros sí que quedou moi ben expresado, é o carácter familiar de Manolo Regueiro, non? Que non é que fose de facto, senón que o transmitía, e era un valor que levaba consigo, como tantas persoas, e non fai falta preguntarlle se teñe familia ou se apetece a familia, porque na súa propia forma de ser é consustancial. Dicía que este edificio para mí ten algo que tamén que ver con Regueiro, porque neste edificio tuve a primeira noticia de Manuel Regueiro Tenreiro, que era estudiante de Filoloxía. Esta facultade, antes de ser a facultade de Filosofía, foi a facultade de Filoloxía. E recordo perfectamente que a primeira vez que tuve noticia dele, estábamos nun parladoiro de estudiantes, como era moi habitual, aquí en Mazarelos, aí nesta praza que está na entrada da facultade, a carón de Montero Ríos, presididos continuamente por Montero Ríos. Aí nos deron a noticia de quen era o novo director xeral de Política Lingüística. Unha persoa que tiñamos referencia dela aos estudiantes daquela medida, e cos medios que había, non había internet, non había buscadores, non había nada, tiñamos a referencia dele como profesor de filosofía que impartía clases de filosofía con gran mestría en galego, en Lugo. E iso é un pouco a referencia que tiñamos dele, que xa era moito ter naquela altura, non? Cando, en realidade, a sociolingüística ou as especialidades de sociolingüística, estudos de sociolingüística aplicada, foron moi posteriores, mesmo nesta universidade, que a sazón tamén era a única que había, non existían as outras dúas. Ainda agora, cando pasei por aí por esa plaza, rememorei perfectamente, sei en que esquina estaba, son destas imaxes que che veñen á cabeza. Cando houve esa conversa de quen é, que fará, que medidas tomará, esa primeira conversa sobre o Regueiro Tenreiro.
Bueno, disto e de máis cousas falaremos nesa miña intervención de mañá, que non pretende para nada, non se crean a falsa ilusión de que vai ser unha conferencia, non me atrevo a dar unha conferencia, e menos diante deste auditorio. Sí, procurarei facer unha intervención de peche, pois emotiva, como creo que debe ser, é a de admiración hacia unha persoa que ainda hoxe suscita pois o noso agarimo máis fraterno, non? Porque de Regueiro aprendemos, con Regueiro estivemos, con Regueiro escoitamos, e vivimos moitos momentos con ele, como seguramente a inmensa maioría dos que estades aquí, e que deixou en nós unha impronta que non borrará ni siquiera o paso de moitísimos anos a lado de Deus nos deixe vivir, non? E entón farémolo con toda... Era necesario estas jornadas, 6 anos despois da súa desaparición física queda toda a súa obra, todo o seu legado intelectual, todo o seu legado tamén persoal, e mentras que este núcleo exista, Marcelino terá que haber sempre un imprescindible que o apoie e que lle dé a cobertura a vivir e a revivir persoas de tanta referencia como son Manolo Regueiro, que son hoxe mesmo ese ano, o día de mañá tamén para xeracións que ternos a vir, porque a bondade, a preparación intelectual e as obras non pasan nunca de moda, nin deixan de andar nas redes sociais, nin internet, nin por unha inteligencia artificial, nin por moitos avances que veñen, non? Sempre estará aí a referencia de figuras como Regueiro, Tenreiro, que ser norte e guía en moitas cousas, tamén nos que nos toca ostentar as responsabilidades públicas e xestionar os bens públicos, porque foi, como explicarei un pouco mañá, un exemplo tamén nesta función que a súa vocación de servizo público que tiña e moita a lugar ela. Nada máis, moitas grazas por estar aquí. Bueno, en primeiro lugar, quisera expresar a miña satisfacción por encontrarnos aquí. E agradecer a invitación por parte da organización, a quen temos que darlle a noraboa por esta iniciativa, así como tamén aos patrocinadores e a todas aquelas persoas que colaboran neste memorial académico, o noso amigo, o común amigo Manolo Regueiro. O noso ben querido e recordado Manolo Regueiro, na súa condición de responsable da política lingüística da Xunta, estaba especialmente preocupado, como todos sabemos, por dar unha resposta axeitada ao problema do bilingüismo, que era obxecto de disputa en distintos sectores da sociedade e, sobre todo, en distintas sensibilidades políticas. Neste contexto e con estas preocupacións, compartín con el puntos de vista e información en reunións nas que Regueiro era consciente de que o bilingüismo se lle prestaba moita atención como problema político e social, pero escasa dende a perspectiva psicolóxica e educativa. En concreto, o noso amigo necesitaba coñecer o verdadeiro alcance do bilingüismo no desenvolvemento intelectual, na configuración da personalidade dos nenos e dos adolescentes de Galicia. Así pois, partindo da consideración do bilingüismo como feito social, o seu interese centrábase en coñecer o bilingüismo como feito psicolóxico. O fundamento neste campo tivo importantes efectos e orientacións para justificar e defender a implementación na comunidade galega do chamado bilingüismo armónico, que marcou os pasos da política lingüística do Goberno de Galicia. As bases conceptuais e os resultados das investigacións realizadas neste campo permítennos a súa justificación en función dunha serie de consideracións que por razón de tempo non podo expoñer, pero que teñen recollidas no libro que acaban de presentarnos, bueno, que todos coñecemos, o libro de homenaxe a Manolo que finou 6 anos, que parece que foi onte. Este libro, que é editado por Eseria e coordina Xulio Cid. Reflexións e consideracións que hoxe asumimos facilmente, que non estaban tan claras
fai moi poucas décadas, pero que foron o punto de partida para apostar por un bilingüismo armónico capaz de responder ás necesidades da sociedade galega, en especial das novas xeracións. Estas reflexións foron obxecto, así mesmo, dun amplio traballo de investigación presentado polo propio Manuel Regueiro na Universidade Complutense, dirixido por outro ilustre lucense, o profesor Sergio Rábade, como tese de doutoramento, e que recibeu o maior recoñecemento por un tribunal de expertos entre os que se encontraban o profesor Carpintero. A raíz dese encontro nacería unha grande amizade. Tanto é así que desde entón todos os brans celebrábamos unha xuntanza con outros amigos, ben en Perves ou en outros lugares de Galicia. Ata que Manolo se nos foi. Este é un dos motivos, ademais de acompañar a María Teresa, a familia, os amigos, da presencia do profesor Carpintero no día de hoxe. O profesor Carpintero naceu en Barcelona e pasou a súa infancia e a súa adolescencia, por tanto, os primeiros estudios en Soria. Por razóns familiares, tuvo que trasladarse a familia a Soria. Os estudios universitarios realizounos na Universidade de Zaragoza, en Madrid, onde se doutorou co premio extraordinario de doutorado sobre a tesis Teoría psicolóxica e experiencia vital. En ella se deja sentir la influencia de dos maestros que han sido decisivos en su trayectoria intelectual y profesional. Julián Marías, amigo de la familia, e inspirador de su interés por la filosofía y la historia del pensamiento, y por otra parte, el profesor José Luis Penillos, que le orientaría hacia la psicología. Fueron los dos pilares fundamentales en la formación del profesor Carpintero. Tanto uno como otro representan dos cimas de la cultura española de nuestro tiempo. Gracias a su magisterio, el profesor Carpintero ha podido apropiarse de la mejor tradición intelectual española, que hunde sus raíces en el amplio movimiento de europeización y modernización de las primeras décadas del siglo pasado. Y este movimiento tiene en las figuras de Ortega y de Germain sus referencias filosóficas y psicológicas ineludibles. En los años 60, el profesor Carpintero se iniciaría en la docencia secundaria y universitaria. Se inició en la Facultad de Filosofía y Ciencias Económicas de la Complutense, para pasar poco después a la Facultad de Filosofía a enseñar Historia de la Psicología. Luego, más tarde, en los años 70, 71, yo recuerdo que llegaba a Valencia, yo entonces estaba en Valencia, llegaba a Valencia un profesor de Madrid que venía precisamente a inaugurar esta nueva etapa de la psicología en España, con las facultades de psicología. Y allí precisamente formó una escuela que promovió precisamente de forma muy interesante las técnicas cuantitativas para el estudio de la psicología, y no solamente de la psicología, sino de la historia, las técnicas bibliométricas, en una palabra, que fueron reconocidas a nivel nacional e internacional, y le dio un gran prestigio al profesor Carpintero y a su escuela. Todo esto, lógicamente, también fue acompañado de una actividad tremenda por parte del profesor Carpintero, con conferencias en distintas partes del mundo, cursos en nuestro país y fuera, presidiendo congresos internacionales, hasta que finalmente retornó a Madrid a la cátedra de la Complutense, de la que había partido. Asimismo, su trayectoria investigadora es asombrosa. Tiene más de medio centenar de tesis doctorales dirigidas, algunas con un contexto muy gallego, como es el caso de Roch Carballo, como es el caso de Xoán Viqueira, del que él es el máximo conocedor de estos grandes autores y científicos de Galicia. Una docena de proyectos de investigación financiados
unos 350, y me quedo corto, trabajos publicados en revistas de prestigio, y autor de unos 20 libros aproximadamente. Entre esos libros me llamó la atención el esbozo de una psicología según la razón vital, que precisamente fue su ingreso, su, diríamos, discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El profesor Carpintero ha defendido y defiende, creo yo, lo comentábamos esta mañana, una idea de ciencia moderna concebida en términos de organización, que le lleva a subrayar la importancia de las dimensiones sociales e institucionales en el desarrollo, en la producción científica. Algo parecido a lo que esta mañana, a lo que acaba de decir el profesor Agis. Dice que la ciencia es a un tiempo sistema de conocimientos y a la vez acción institucional. Lo que comentaba el profesor Agis, de que tiene que haber siempre algún necesario, ¿no?, para que los adjetivos tengan sentido en torno al sustantivo. Pues esto también es lo que dice el profesor Carpintero. Participó de esta manera, con esta filosofía, de forma muy activa en instituciones muy diversas. Voy a citar algunas. Fundador de la revista de Historia de la Psicología, promotor de la Sociedad Española de Psicología, de la Historia de la Psicología, impulsor, como primer decano de la psicología en la Universidad de Valencia, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, director de la Revista General, participó en comités científicos y ejecutivos, tanto en España como en el extranjero, como en la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, vamos, que tiene una enorme trascendencia, de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, miembro honor del Colegio de Psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a alargarme mucho, porque lo importante es oírle él, pero decirles a ustedes que es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente y fundador de la Academia de Psicología de España, que el próximo mes cumplimos el 10º aniversario, académico, miembro de la Academia Real de Bélgica, de la Academia de Ciencias de Lisboa, también de la Academia Sacobea, aunque tenemos que darle la medalla porque perdió la primera, no sabe si la tiene en Tui o en otro lado. Doctor honoris causa por Valencia, Universidad de Valencia, de Málaga, de la UNED, de Córdoba en Argentina, de San Luis, y profesor honorario de muchas facultades y universidades. No hay tiempo para más, no hay ya lugar para más, pero quisiera terminar manifestando que se trata de unha vida, a do profesor Carpintero, entregada ao traballo intelectual que se inserta na liña do bo facer, das boas prácticas e das cousas ben feitas, que fan que o profesor Carpintero, que está connosco e que agradecemos moitísimo a súa presencia aquí, sea en estes momentos o maior referente da psicología actual en España. Así falaba del o profesor Manolo Regueiro. É un galego de adopción, dicía. A súa dona, María Vitoria del Barrio, é de Tui. E por eso, xuntamente con Madrid, con Valencia, con Barcelona, Galicia. Un galego de adopción. E acollémolo como unha persona boa e generosa de Galicia. Eso que dicía Regueiro tamén o facemos nosos, de forma solemne. E por eso, éncheme de delicia que es o profesor Carpintero, a quen, aparte do que acabo de dicir, lle profeso unha gran estima, e temos un gran afecto, porque el, bueno, pois, avaloume na miña entrada, por exemplo, na Academia de Ciencias Morales e Políticas, a invitación a formar parte do Consello de Goberno da Sociedade Española de Psicología, etc., etc. E por eso, repito, é para min unha gran delicia que se sea o profesor Carpintero o que inaugure esta memoria, este memorial dedicado a Manolo Regueiro. Así é que moitísimas grazas e grazas a todos vos por estar aquí e por acompañarnos.
Boa tarde a todos. Un placer estar aquí por múltiples razones. La primera, después de estas palabras, me vienen a mí otras que solía decir mi maestro Julián Marías. Marías decía: a las palabras de amor, decía Machado, les sienta bien un poquito de exageración. Entonces, hay que agradecer, como ustedes comprenderán, a las palabras de mi querido compañero de academia y compañero de muchas andanzas, Agustín Dosil, las palabras y la presentación que ha hecho, que no digo que tenga, no tiene errores, pero tiene evidentemente, especialmente, gran cariño y una larga amistad y un respeto, en definitiva, por cada uno de nosotros, por lo que hacemos. Por tanto, muchísimas gracias a Agustín por esta presentación. Es todo verdad, ¿eh? Es todo verdad. Todo ello, siempre, toda verdad, si tiene un buen marco, resulta incluso doble verdad, que era una teoría filosófica de hace mucho tiempo, la doble verdad. Decían que es que había dos verdades, una sí y otra no, pero es que hay una doble verdad que es el doble, una verdad de doble tamaño. Pues bien, por supuesto, yo tengo que dar las gracias a los organizadores para que se hayan acordado de mí y me hayan invitado a celebrar y a participar en este acto, en este homenaje a una persona a la cual yo, como se ha dicho, como gallego de adopción o gallego político, como ustedes quieran, soy una persona que pasa todos sus veranos en Tui junto al Miño, y evidentemente me siento en una enorme medida pues impulsado y animado por el espíritu de esta tierra y el espíritu de mi familia política. Tengo que decir que mi pasión y mi gusto por el mundo gallego fue fortalecido por unas excursiones que con Manolo Regueiro hacíamos en los veranos y que me llevó a una cosa simbólica, quizás nada más, que es acercarse a esa colina donde nace el Miño, entre piedrecillas y piedrecillas que no se ve dónde nace, pero todo el agua está saliendo por allí. Pues allí me llevó, y a muchos otros sitios. Yo he procurado ir haciendo dibujos de todas esas cosas que luego le pasaba como recuerdo, y debo decir que en último término pues también hay algún recuerdo de Manolo Regueiro que yo tengo publicado en el libro de recuerdos que está circulando y que siempre me emociona cuando ya estaba enfermo y hablábamos de las cosas de la vida. Tengo que agradecer a Maite y a todos los aquí presentes, muy particularmente a Marcelino Agís, que me mantiene al día en mi galleguismo de adopción, y en definitiva porque además me llevaron a una institución que respeto muchísimo, como es la Academia Jacobea. Y en definitiva tengo que decir que ha sido para mí un placer y a la vez un compromiso el preparar este tema que hoy les voy a presentar a ustedes, hablar de Ortega y la teoría de la lengua. Primero y principalmente porque no sabía yo muchas cosas de este punto concreto. Segundo, porque me parecía absolutamente ajustado a la personalidad de nuestro homenajeado. Manolo Regueiro ha sido un hombre que ha vivido, como él ha dicho alguna vez, y lo tengo aquí apuntado, que para él, tengo yo, a convivencia das linguas foi o tema da miña vida.
Es decir, que por todas esas razones me animé a presentar este trabajo. No sabía yo los problemas que me iba a dar, entonces ustedes perdonarán si tiene algunas limitaciones, pero en todo caso yo creo sí que vale la pena el considerar, ver cómo un filósofo enfrenta el tema de la lengua y cómo en el tema de la lengua, que por una parte parece un tema puramente social, o si ustedes quieren en cierto modo sociocultural, están imbricadas muchas cosas, incluso muy profundas, de la realidad humana. Quería decir que entiendo yo, y no solo yo, que quizá Ortega ha sido el máximo filósofo español que hemos tenido en el siglo pasado y del cual yo creo todavía tenemos mucho que seguir aprendiendo. Y ha hecho además una esforzadísima pelea por conquistar y por explorar la realidad filosófica de la vida. La vida humana es para Ortega, como ustedes saben, el núcleo de su pensamiento, y ese ha sido en ocasiones malinterpretado, ha sido en ocasiones llevado hacia aspectos serios e interesantes biológicos, pero que no son los que aquí se refieren, porque Ortega no habla de la vida biológica. Ortega habla por eso que nosotros decimos como ¿qué tal la vida? Y se contesta, vamos viviendo. De esa vida es de la que hablamos, no sin más de los procesos biológicos, bioquímicos, etcétera, que por supuesto hacen posible el que esa vida biográfica se mantenga y se consolide. De ese Ortega, filósofo español, tengo que decir que hay, cuando se acerca uno a su obra, numerosas referencias a los problemas del lenguaje. No están sistematizados, están dichos en cada momento en función de una pregunta o una cuestión a la cual al final le ha salido un enlace con el tema lingüístico, pero es verdad que sobre ello ha hecho numerosos análisis y reflexiones, y yo creo que en una sesión como esta, que se centra en un homenaje a una persona que ha sido un promotor y un hombre que ha vivido a fondo la realidad social lingüística de nuestro país y especialmente de Galicia, yo creo que tenía sentido y tenía alcance el hacer esta presentación. La idea de la lengua, evidentemente, como tema en Ortega, es, por supuesto, un tema de estudio. Ortega habla de la lengua en varios sitios, pero es además no solo un tema de estudio, es un tema vital de Ortega, porque Ortega ha sido uno de los mayores escritores en lengua española. Es decir, la capacidad de Ortega como escritor ha sido absolutamente reconocida. Algunas personas a veces hemos pensado que quizá Ortega ha sido demasiado bueno escritor, que como en alguna ocasión se ha podido decir, y él mismo lo dijo, lectores que siguen la fluencia de mi pensamiento y de mi prosa no acaban de darse cuenta de las cosas de fondo que estoy diciendo. No lo dijo así, pero decía esa idea. Es decir, que también la lengua puede llevar a una cierta confusión o a una cierta pérdida de la significación profunda de lo que se hace, porque es ella misma tan brillante que atrae la atención del lector que lo está haciendo. Pero en todo caso, la obra de Ortega comienza, como ustedes saben, se puede decir que comienza, iba a decir que con su vida, 1883, pero creo que es mejor decirlo que comienza con 1898, momento en que Ortega tenía 15 años y se producía en España el problema
famoso El desastre, y por tanto la pérdida de nuestras colonias, la pérdida de nuestra situación en el mundo, y el cerrar, ya, el poner el cartel de cerrado y abandono a lo que había sido el imperio español de los siglos pasados. Y en esa cuestión, en ese tema, Ortega va a tener un enfrentamiento personal con el problema, y todos los que quizá conocen ustedes el libro famoso de Ortega, el primer libro famoso de Ortega, que es Las Meditaciones del Quijote. En ese libro hay también una famosa frase que ha sido repetida 1000 veces, es la frase en donde Ortega, hablando y planteando el problema de la cultura y el pensamiento y la vida humana, se va a preguntar: Dios mío, ¿qué es España? Esa pregunta de Dios mío, ¿qué es España?, en alguna medida va a poner en marcha todo un proceso que podríamos llamar un proceso de profundización en los problemas sociales y problemas humanos de nuestro país, y en definitiva un paso adelante será llegar hasta la filosofía para poder entender justamente qué es lo que puede pasar en España. Lo que pasa en España en alguna medida tiene que ser entendido si entendemos al hombre, porque es el hombre el que ha llevado a este problema. Y eso significa entender la vida humana, puesto que en la última hora somos hombres, nada nos es ajeno, pero nada nos es ajeno porque precisamente todo se nos da en la vida humana. Recuerden ustedes la famosa frase que Ortega ya escribe en Las Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esa frase evidentemente tiene una significación muy clara. Por una parte, salvar. Salvar quiere en definitiva decir dar sentido. Ha habido un género de pensamiento durante la modernidad que era escribir salvaciones, era escribir meditaciones sobre un determinado tema, tratando de verle las distintas facetas y ver en el último cuál era el sentido, llamaríamos estrictamente humano, la dimensión por donde ese tema enlazaba con la vida de los hombres. Pues bien, en cierto modo, el gran problema que consiste en salvar y preguntarse por mí, yo y mi circunstancia, quiere decir evidentemente preguntarse por mi vida. Y mi vida es ahí algo que en definitiva para Ortega va a ser el punto donde va a anclar su pensamiento filosófico. Veremos inmediatamente eso. Lo que es cierto es que para hablar de la vida, para preguntarse por España y para preguntarse por mi circunstancia, Ortega tenía que estar continuamente pensando en la lengua, porque solo con la lengua podía ir esclareciendo esos problemas. Y en ese sentido, la lengua viene a ser, en definitiva, ir haciendo preguntas y respuestas. Investigar, indagar acerca de un tema es hacerse preguntas, encontrar respuestas. Quiere decir, es estar lingüificando toda una serie de inquietudes y toda una serie de conocimientos que, sin embargo, nos dejan y nos plantean nuevas cuestiones y nos obligan a seguir pensando. El problema para Ortega a la hora de contestar a qué es España y qué somos, qué ocurre con la casa, lo que Ortega llamó la casa moral de los españoles, ha sido tomada por las malas pasiones. En definitiva, pensar en esto significa darse cuenta, por una parte, de que necesitamos una lengua con la cual poder analizar los problemas, formular preguntas
Y una lengua, cuando la tomamos, es ya también una parte del problema, porque para hablar de España, Ortega va a usar la lengua española. Y la lengua, por tanto, es siempre una realidad social. La lengua es una entidad que pertenece, diríamos, a un cierto grupo social. Por tanto, está condicionada por una determinada forma y vida y modo de enfrentar los problemas de la vida. Pero con esa lengua, evidentemente, encontramos y estamos sobre una base que es no individual, sino colectiva. Estamos sobre una realidad social. La lengua es justamente la lengua de la gente. La lengua es, como dirá inmediatamente Ortega cuando se pone a pensar en serio sobre este tema, la lengua es un uso social. Es decir, en una determinada manera de enfrentar el problema de la comunicación, un determinado grupo social. Ese grupo social utiliza y maneja un cierto sistema con el cual resuelve los problemas y con el cual se diferencia y se distingue de quienes no son ellos. Es decir, marca un dentro y también marca un fuera. Pero ese dentro y ese fuera es el instrumento que permite pensar y entender los problemas, los pensamientos propios y los pensamientos ajenos. Hay en la consideración de Ortega de la lengua, yo creo, dos maneras de enfocarlo. Una de ellas, evidentemente, ha sido el partir de la idea de que es la lengua un uso social. Es decir, encontramos el primer tratamiento sistemático, llamémoslo así, de Ortega sobre la lengua, se encuentra en el libro de La estructura social. La estructura social es el curso que da Ortega en 1948, un curso en donde se pone en marcha entonces el Instituto de Humanidades, y en ese momento Ortega quiere considerar la realidad social. Y al hacerlo se tiene que considerar aspectos que se dan en esa sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, si ustedes recuerdan ese libro de la realidad social, se llama El hombre y la gente, que estaba yo, no decía el correcto el título, El hombre y la gente. Hay en ese libro una serie de consideraciones, por ejemplo, sobre el saludo, cómo se saluda a la gente, por qué se saluda así, cuáles son las estructuras que están en funcionamiento. Pues bien, ahí también está el tratamiento directo del problema de nuestra lengua. En ese lugar describe y estudia la lengua en el sentido general, primero, de todas las lenguas que se dan en las culturas, el sentido de que tiene el uso social, que dice Ortega, viene a interponerse entre las dos intimidades hablantes, es decir, con la lengua nos conectamos, con la lengua interactuamos, dos intimidades, dos personas, dos vidas, y cuyo ejercicio o empleo por los individuos, dice Ortega, es predominantemente irracional. Es una realidad humana, es un hecho social, es un modo de operar, es el modo de operar de la gente como miembros de la colectividad, pero como hecho colectivo y compartido por los hablantes. Justamente los hablantes saben cómo hablan, pero no saben por qué hablan como hablan. Es decir, les falta, y en ese sentido se refiere Ortega a ese carácter irracional, se refieren al hecho de que sabemos y manejamos algo, pero no sabemos cuál es el entresijo de ese algo. Usamos el aparato, pero con el aparato hacemos las cosas que necesitamos. Pero ¿cuáles son los mecanismos que están funcionando en el aparato? Pasamos tranquilamente en condiciones normales sin meternos en el tema. Es decir,
la lengua no es la obra de ningún hablante. La obra es algo que es, en cierto modo diríamos, de todos nosotros y también, por supuesto, muy fundamentalmente de nuestros antepasados. La lengua viene del pasado y nosotros la hemos simplemente recibido y la vamos continuando. Esa lengua que se habla con anterioridad y con independencia respecto de los hablantes puede en ocasiones ir creciendo. De hecho, hoy, y ustedes saben, en el caso de la lengua española, la Real Academia de la Lengua de cuando en cuando da comunicación a los periodistas diciendo han admitido tantas o cuantas palabras nuevas. Y entonces, diríamos, la lengua se ha ensanchado, han venido una nueva cantidad de palabras de las que podemos hacer. Evidentemente, ese gesto de la Academia Española no va seguido de una posición en donde todos los individuos hablantes cojan la lista y se la aprendan y empiecen a decir desde mañana yo voy a decir hemiplegia o lo que quiera que sea la palabra que sea. Obviamente no nos sentimos necesitados de responder al gesto de la Academia con una actitud nuestra de mucho más uso de esas nuevas palabras para que se vayan acostumbrando esas palabras a estar. Evidentemente no. Sin embargo, es verdad que de alguna forma lo que va pasando es que las palabras van trayendo y van acomodándose a las nuevas formas de vivir, los nuevos modos de producir, los nuevos medicamentos de que se usan, las nuevas enfermedades, los nuevos mecanismos de computación, etc. Vamos incorporando palabras porque se va incorporando nuestra vida con nuevas cosas y entonces es verdad que entendemos las ideas que queremos expresar, entendemos esas palabras y tomamos esas palabras, pero no entendemos, dice Ortega, lo que dice eso que decimos. A eso se refiere Ortega cuando dice que tiene esa condición irracional. ¿Por qué la mesa se llama mesa? Digámoslo así, porque podemos decirlo, el lenguaje me precede. Y en ese sentido, el lenguaje en alguna medida está más allá de mi conocimiento. Sé lo que significan las palabras, pero no sé por qué esas palabras son las que son. Solo los lenguajes artificiales son lenguajes en donde se han montado a propósito de una cuestión, sea la técnica digital, sea una técnica... Y entonces esa palabra se ha convenido, las palabras que se usan se han pactado y se usa esta o la otra porque tiene este u otro sentido, etcétera, etcétera. Pero naturalmente esos lenguajes artificiales solo existen cuando hay un lenguaje común con el cual se pueden combinar. Por consiguiente, nosotros tenemos una lengua que en alguna medida nos va más allá de nuestros conocimientos y supera a nuestro conocimiento de la realidad que usamos. Eso es lo que dice Ortega cuando dice hacemos un uso irracional. Pero sin embargo, dice Ortega, sí, pero hay otro elemento esencial que no debemos perder de vista y tenemos frente a la lengua y ante estos problemas un camino, la etimología. Las etimologías son modos por los cuales nosotros descubrimos la historia de las palabras. Y cuando descubrimos la historia de las palabras, entonces el lenguaje deja de tener esa irracionalidad o de sernos tan ajenos, porque ahora nosotros nos damos cuenta que con la etimología nosotros sabemos por qué la palabra es así como es, porque ha salido en cierta situación en donde se decía eso y se decía otra cosa antes de la cual vino esta. Es decir, la etimología muestra
y Ortega tiene muchísimo interés en las etimologías, muestra que la lengua puede ser penetrada intelectualmente a través de unas técnicas de investigación que son justamente la investigación etimológica. Se ven ustedes que la etimología, como dice el diccionario de la Real Academia, explica el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significación y de su forma. Es decir, nos da una visión de lo que nos preocupaba, por qué la palabra es como es. La etimología viene a decirnos por qué es de esa manera como es y no de otra manera. Es evidente que en la obra de Ortega, y especialmente en la última edición, que tiene un índice alfabético de contenidos muy minucioso, ustedes pueden encontrar una lista de, yo creo que es algo así como cerca de 30 palabras cuya etimología Ortega a lo largo de su vida ha ido analizando y ha ido introduciendo como un elemento que le ayudaba a pensar en los problemas. No es frecuente, yo pensaba, mirando un caso de este tipo, no es frecuente que la gente sepa por qué se dice ojalá. Entonces resulta que alguien le dice, es que ojalá viene del árabe y dice los ojalá, que quería decir si Alá quiere. Eso es lo que quería decir. Eso, ojalá, por tanto, es una palabra que tiene su color y su tinte religioso. Es verdad que si tenemos la palabra biblioteca, todo el mundo entiende, porque casi todo el mundo sabe que el biblión eran los libros. El teca ya se sabe menos, porque era el depósito. Entonces el depósito de libros era la biblioteca. Pues bien, podríamos seguir así, pero lo que a mí me interesa, para que vean ustedes, Ortega usa la etimología con un doble sentido. Primero, para explorar la palabra, pero en segundo lugar para encontrar un alcance filosófico que por ese camino le lleva en ocasiones bastante lejos. Hay una pequeña discusión que me voy a permitir más o menos leer lo que tengo aquí entre Ortega y Heidegger, porque dice Ortega, yo he discutido con Heidegger sobre unas etimologías, porque... Y entonces se ve, no discute solo la etimología, discute más por el fondo que hay en esa etimología. Dice, Ortega piensa que el hombre wohnt, es decir, habita. Y ya que habita, entonces, como ya habita, entonces bauen, construye. Y lo cuida, schönen. Entonces dice, Ortega, en cambio, piensa, Heidegger cree que wohnt es habitar, pero, dice Ortega, wohnen es una palabra que tiene que ver mucho con la raíz de gewinnen, que significa esforzarse. Y además, Wunsch, que es deseo o aspiración. Y además, Wahn, que significa ilusión. Entonces dice Ortega, en realidad el hombre, dice, ha aspirado a wohnen, aspira a vivir, pero aspira, o sea, no está puesto ya viviendo. Entonces, dice Ortega, Heidegger cree que el hombre ya está, es y empieza a hacer. Y yo les digo a ustedes que el hombre está, pero está haciéndose, y está intentando y desea y aspira y entonces hace los puentes, los caminos y todo lo demás que venga. Es decir, en el caso de Heidegger, ven ustedes, este señor filósofo alemán cree que el ser humano ya está. Y yo creo, dice Ortega, que el ser humano está esforzándose por ser. Ven ustedes ahí cómo una etimología lleva a
una discrepancia y lleva a una matización filosófica sumamente interesante, que además se va a convertir en un tema básico en el propio pensamiento de Ortega. Porque evidentemente las palabras, todas las palabras, vistas así, todas las palabras tienen etimología. Es decir, más aún, dirá Ortega, no solo las palabras tienen etimología, los usos tienen etimología. Es decir, si nosotros decimos por qué se da la mano, otro tema que hay en el libro de sociología, El hombre y la gente, ¿por qué se da la mano para saludar? Entonces Ortega dice, no lo sabemos. Se da la mano porque era la manera como el vasallo recibía el terreno que le daba el señor y le daba la mano, y al darle la mano le ponía en una condición, digamos, de aprecio del señor al vasallo. Yo doy la mano precisamente con ese sentido. Eso en la Edad Media se hacía así. Hoy damos la mano sin necesidad de considerar a la otra persona como un vasallo. Pero ahí están los términos de un análisis que permite ir encontrando que la historia se está metiendo en el hecho mismo de la vida humana. Se meten las palabras, se meten los actos, se meten en las acciones. ¿Y eso qué quiere decir? Y entonces viene a decir Ortega ya de una manera temática. Es que, señores, el hombre es un animal etimológico. Animal etimológico. ¿Qué quiere decir un animal etimológico? Quiere decir que es un animal que descubre en su pasado, ¿gracias a qué? A la etimología. ¿Qué es la etimología? La historia. Eso hace que en Ortega el pensamiento, como ven ustedes, el pensamiento haya sido fundamentalmente una pronunciación y una defensa del sentido profundísimo que tiene el conocimiento histórico a la hora de conocer a la persona. En ese sentido, ustedes recuerdan, hay una frase que ha dado mucho que escribir a los filósofos, donde Ortega viene a decir: el hombre, señores, no tiene naturaleza, sino que tiene historia. El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Y la historia, añade Ortega en otro lugar, la historia no es sino una inmensa etimología. Ahí ven pues cómo la etimología y la lengua y el análisis de la lengua se empieza a enraizar en todo el desarrollo del pensamiento filosófico más propio de Ortega. En ese sentido, dice, la etimología, dice explícitamente, es el nombre concreto de lo que más abstractamente suelo llamar razón histórica. Denle la vuelta. Ortega es el filósofo de la razón histórica. Ortega ha dicho que para conocer tenemos que ver y analizar desde justamente la historia y irse haciendo la realidad a lo largo del tiempo. Entonces, justamente, Ortega dice, la etimología es, en concreto o en pequeño, lo que es la razón histórica en grande. Y este es un ejemplo y una frase que no suele darse, y sin embargo me parece que es de las que más claramente indican qué pensaba Ortega de la razón histórica. La razón histórica es que para conocer lo humano tenemos que hacer como etimologías de todo lo que nos compete. La lengua, en principio, tiene cambios. Y dice, y sabemos todos, la lengua tiene unos cambios que en ocasiones son pequeños, pero en ocasiones son inmensos. Yo pensaba, y lo digo aquí, yo pensaba, si ustedes cogen el libro de la historia de la lengua española, de don Rafael Lapesa Melgar, ustedes no encuentran que empiece hablando de el qué o el cuyo o el cal, empieza hablando
de las lenguas ibéricas y de las lenguas prerromanas. Claro, ¿por qué? Porque el español es una derivación de un latín vulgar que se ha montado sobre otras lenguas anteriores que estaban y que vivían. Y algunos pueblos viven muy felices pensando que su lengua pues no viene del latín vulgar, sino que viene también a lo mejor del ibero o de otras cosas, por cerca de los Pirineos. Pero en todo caso, cada uno hace su argumento en función de sus intereses. Quiero decir, en todo caso, encontramos así que delante del hecho lingüístico, que en principio no sabemos cómo es, nos acercamos y lo vamos comprendiendo desde una visión histórica, lo vamos comprendiendo como, digamos, razón histórica en las etimologías, pero además vamos también encontrando algo que es, diríamos, no solo la filogenia, no solo la evolución desde el mundo árabe o del mundo prerromano al español, sino que también hay la evolución del lenguaje en la ontogenia, en el niño pequeño. El niño pequeño empieza en ba, be, bi, y de ahí pasará a decir, incluso si quiere Ortega, Dios mío, ¿qué es España? Habrá empezado diciendo ba, be, bi. Por consiguiente, hay ahí una dimensión fundamental de ontogenia del lenguaje. El lenguaje va siendo no solo al compás de la historia social, sino al compás de la historia personal, del desarrollo personal. Y ese desarrollo personal lleva, en cierto sentido, a plantear una cuestión que, en definitiva, podríamos decir, le preocupa muchísimo a Ortega, y le preocupa el decir qué es la filosofía, qué entiendo por filosofía. Si para entender la realidad tengo que acercarme históricamente, ¿qué es la realidad? El tema de qué es la realidad y qué es la filosofía en Ortega se puede enfocar de muchas maneras, pero Ortega en un momento determinado hizo una simplificación sumamente interesante y además sencilla, que consistió en decir, la filosofía es un pensamiento y es un análisis que podríamos entender, dice Ortega, desde 3 metáforas. Dice Ortega, ha habido una visión de la filosofía que ha dicho, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que verdaderamente hay? Y entonces la filosofía ha dicho, hay yo y el mundo. Y cuando dice que hace yo y el mundo, Ortega dice, bueno, podemos poner una metáfora para presentar eso. ¿Cómo estaría ese yo y el mundo? Y dice Ortega, como la tabla cerina. La tabla cerina es la tabla que está con cera y que con un punzón se escribe como si dijésemos, sería la pizarra y la tiza. Vendría a ser lo mismo. Entonces, es 2 realidades que entran en contacto y resulta de ahí la escritura que dejemos con la tiza o con la tabla cerina. Eso, dice Ortega, se hizo cuestión inmediatamente al cabo de unos siglos, cuando se dieron cuenta de que del punzón no se sabía más lo que decía la tabla, porque de lo que hay en el punzón más allá no podemos salir, no podemos salir de la tabla hacia afuera, tenemos que quedar hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Dice Ortega. Ortega dijo, hay otra metáfora, la metáfora del vaso y el contenido. La realidad está, pero está en el contenido. ¿En qué contenido? En mi conciencia, mi conocimiento, todo lo que hay está allí. Por consiguiente, de alguna manera, la nueva metáfora es, la realidad está en mi conciencia, en mis ideas. Yo llego al mundo desde mis ideas. ¿Pero dónde están mis ideas? Mis ideas están en mi conciencia. Mis ideas, evidentemente, están, y todo lo que yo llamo realidad está en esa conciencia donde él se da. Eso fue el idealismo. Y Ortega, él desde el principio dijo, está nuestra tarea por delante, y esa tarea es superar el idealismo. No podemos seguir pensando
no podemos seguir aceptando que, digamos, cada mañana nuestro espíritu cree la totalidad del universo y todo lo demás, y encima lo tengamos allí dentro. Estamos como estamos. Estamos, dice Ortega, y entonces viene su tercera metáfora, estamos como Castor y Pollux. ¿Cómo son Castor y Pollux? ¿Saben ustedes quiénes son Castor y Pollux? Son los llamados los dioscuros. Los dioscuros eran unos dioses que nacían y morían juntos. Hay una muy bella en Sicilia, un muy bello templo dedicado a los dioscuros, a Castor y Pollux. Y entonces Castor y Pollux son una pareja que van juntos los dos. Yo soy el que piensa, imagina, ve o quiere algo. El objeto es eso que piensa, imagina, ve o quiere alguien, uno frente al otro, uno fuera del otro. Esa idea de Ortega le lleva a decir entonces, pero uno y el otro, uno fuera del otro, ¿en dónde están? Están en una realidad integral, que es lo que llamamos mi vida. ¿Dónde se da la realidad entre ustedes y esas butacas? En su vida. ¿Dónde se da la realidad de este micrófono y yo? En mi vida. Ahí es donde se da. Y entonces Ortega dice, ¿se dan ustedes cuenta? La realidad verdadera, la última realidad, es la vida de cada cual. Y esa es la filosofía que Ortega quiere defender, que es la filosofía de la vida, pero la vida de cada cual, no la vida biológica, no sin más la vida, llamemos social, es mi vida, no hay otra. Y entonces Ortega dice, es justamente el objeto, estamos, él y yo, estamos enfrente, pero estamos dinámicamente, estamos haciendo, estamos continuamente. En ese sentido, digámoslo así, es, y dirá Ortega, esa realidad que es estar haciendo algo con lo otro continuamente, un hacer, tiene una palabra que es preciosa para ello y se llama drama. La vida es drama, es decir, es acción, es justamente este irse haciendo la interacción yo con el mundo. Y en ese sentido se entiende por qué Ortega con las etimologías se enfrentaba con Heidegger, porque Heidegger no iba en esa dirección, porque lo que Ortega está veniendo a decir es algo que en cierto modo es fundamental. La realidad radical que estudia la filosofía, la realidad en la cual todas las demás realidades están insertas, es mi vida. En ella está todo. Entonces, el análisis de mi vida, en eso es en lo que debe consistir la filosofía. Y por tanto, cuando se ha preguntado, Dios mío, ¿qué es España?, se pregunta qué es España porque es justamente aquello con lo cual y en mi vida yo estoy inmediatamente orientado y enfocado con él. Ahora bien, drama, o Ortega dirá otras distintas expresiones para representarse esto, eso nos lleva a una cuestión muy importante en el mundo de la lengua, que Ortega va a explorar también profundamente. Es verdad que cuando yo llamo de la vida es drama, estoy utilizando una, diríamos, metáfora. Estoy diciendo algo que me dice cómo es. Ahora bien, la metáfora es el otro gran tema que en el mundo de la lengua Ortega trata. A Ortega le preocupan las metáforas. ¿Por qué? Porque las metáforas son, digámoslo así, un instrumento de pensamiento. La metáfora es el mecanismo por el cual, en definitiva, se da una palabra a un hecho nuevo, una palabra que ya estaba, y esa palabra que ya estaba, sin embargo, lo aplico al nuevo hecho y da luz sobre el nuevo hecho. Por ejemplo, es evidente,
tenía un par de versos. Todo está negro, as sombras envolven a vereda, en inoceu ten ollos, ni no opinar ten lengua. Ni el cielo tiene ojos, ni el pinar tiene lengua, dice Rosalía en Follas Novas. Hay una metáfora. Algunos de ustedes recordarán, porque es una extraordinaria, la metáfora que usa Gerardo Diego para poder hablar de el árbol, ¿vale? Ahora no me va a venir la palabra, pero estaremos perdidos. El ciprés de Silos, enyesto surtidor de sombra y sueño. Enyesto surtidor. Y ahí, que esa metáfora dice cómo es el ciprés, pero ¿con qué palabras lo dice? Lo dice con enyesto, surtidor, etc. Y Ortega entonces dice inmediatamente después, es que el caso de la metáfora es un caso precioso sobre cómo conocemos. Dice, aparece una cosa que es nueva, y entonces, dice, el descubridor tiene que llamarlo de alguna manera. Dice, como es una cosa nueva, piensa, si pongo una palabra completamente nueva, como artilugisis, pues nadie sabrá lo que es. Salvo que algo ponga al lado inmediatamente, esto es tal cosa y tal cosa y tal cosa. La palabra sola no orientará. Pero si tomamos una palabra que ya existe y que tiene que ver con lo que estoy encontrando, pero no es exactamente igual, entonces el que lo encuentre la palabra caerá en la cuenta de en qué se parece, pero también se dará cuenta que no es eso. Y por tanto, en esa diferenciación encontramos una manera de poder estar conociendo algo que se parece a algo, pero es distinto, y lo llamamos a medias común. Cómo se desarrollan interfaces para trabajar con ordenadores para despertar emociones en los individuos. Algo que tiene que... Algo se trabaja en una cosa mecánica, pero en fin, digital, en una cosa que parece. Entonces se dice ingeniero. Pero ingeniero no de cosas que se hacen. ¿Ingeniero de qué? De empatía. Ingeniero de empatía. Una nueva profesión que cuida y trabaja, ajusta los sentimientos de las personas. O traductor de algoritmos. Toma el lenguaje de la inteligencia artificial, pero evidentemente lo traduce, porque yo, que no sé inteligencia artificial, necesito que me lo traduzcan. Luego el técnico que me traduce lo que dice el programa, etcétera, es... O tercer ejemplo que encontraba y que me pareció divertido, tejedor de auroras. ¿Cómo tejedor de auroras? Y dice, crea luces para los cielos de mundos sin amanecer. Los mundos donde no amanece, entonces el que crea luces, entonces teje auroras. Ven ustedes, eso, la metáfora es un modo de conocimiento, es un modo lingüístico de conocimiento, es una potencia que tiene la lengua para producir conocimiento, pero una manera absolutamente original, pero además aproximando y poniendo junto lo semejante con lo diferente. Y en esa forma nuestro lenguaje va creciendo. Ortega dice, yo soy una realidad que no estoy hecho y estoy dinámicamente activo y tengo continuamente que hacer cosas. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que pensar lo que voy a hacer. ¿Y cómo puedo pensar lo que voy a hacer? Puedo pensar lo que voy a hacer, podría pensar imaginando cosas, pero ahí, si imagino cosas, inmediatamente yo a esas cosas les puedo poner nombre. Podría ser pocero, podría ser
ingeniero, podría ser. ¿Y cómo voy yo proyectando mi futuro? Usando el lenguaje. Utilizando el lenguaje para irme diciendo mis posibilidades de ser. Y si eso es así, si yo puedo ir pensando, entonces el lenguaje tiene una función esencial, que es facilitarme el proyecto vital en que yo consisto, que es lo que todas las personas del mundo hacemos por las tardes de los sábados para decir, ¿qué haremos el domingo? ¿Qué haremos el domingo? Y la palabra nos ayuda a decir, ir al cine, ir a Tui. Y se darán ustedes cuenta, además, de que cuando una persona tiene muy pocas palabras, puede tener muy pocos proyectos. Y las personas que tienen muy corto lenguaje, no se les ocurre hacer muchas cosas, porque no tienen referente con el cual establecerlo. Y las personas que viven dominando el mundo de la lingüística o el mundo de la publicidad o el mundo de lo que dicen las televisiones, entonces todo se le puede volver atractivo. Y como dicen, los dedos se le hacen huéspedes y las ideas se le mueven para hacer. ¿Está claro? Con las palabras nos vamos haciendo. No es que ellas nos hagan, es que es el instrumento con el cual nosotros nos proyectamos. Y todos los niños en un cierto momento dicen, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico. Y eso que dice es proyectar con una palabra. Y por otro lado, también es cierto que en alguna medida, dice Ortega, nosotros nos vamos encontrando con que gracias a las palabras, y dicho así clarísimamente, el hombre se ha alejado del animal. El animal no habla. Este es nuestra gran distancia. Ortega ha escrito la palabra de que el hombre es un desertor de la animalidad. Un desertor. Se ha escapado de la animalidad. Es decir, lo que Ortega piensa es, en cierto modo, como nos encontramos con que tenemos un futuro y un proyecto que en principio está vacío y que tenemos que construir, porque no tenemos, como las demás realidades, una naturaleza que fije nuestros comportamientos y lo que vamos a hacer. El oso abraza, porque sabe abrazar el oso al que se encuentra en el bosque. Y la culebra muerde porque o sale escupiendo porque sabe que hay lo que sea. Pero nosotros no tenemos, en muchísimos casos, que hay una situación donde todo el mundo le ocurre esto, que de cierto modo diríamos que es al final del bachillerato. ¿Y yo qué seré? ¿Yo qué seré? Y necesitamos entonces de palabras y de imágenes, pero las imágenes no son manejables. Yo puedo pensar y puedo ver la imagen de un cirujano haciendo algo, pero para que yo me diga eso, tengo que entonces decir, y estaría yo operando, y tendría yo un bisturí, y yo voy traduciendo de la imagen a la palabra, porque la palabra está en mi mano, la imagen no, la imagen me está puesta. Y en ese sentido, digámoslo así, nos encontramos con que, dice Ortega, el hombre, pues si quieren ustedes, es un animal fantástico. Donde fantástico quiere decir que ahora es la fantasía, el mecanismo desde el cual se proyecta la realidad del ser del hombre. Ahora bien, el pensamiento de Ortega, continuando en esta dirección y yendo a parar a la vida humana, mía en concreto, ha tenido, digamos, inmediatamente que pensar. Las palabras que usamos y que yo estoy poniendo aquí son, claro, las palabras normales, las que todos tenemos. Pero, ¿cómo son estas palabras que yo estoy diciendo aquí?
yo las digo como ejemplos, y ustedes la oyen como un poco ejemplo pedagógico que yo voy poniendo aquí. Y las palabras que se cantan en los festivales, y las palabras que se gritan en las carreras de ciclismo, y las que se gritan en los estadios de fútbol, las palabras son palabras, dice Ortega, cuando son dichas por alguien, con un tono, con una intención, con una forma, con una significación. La palabra mulo depende de si me lo llama alguien, de si lo dicen en la feria, de si busco dónde está mi mulo. Es decir, la palabra está cargada de sentido cuando está en una concreta acción, como acción, dice Ortega, como acción viviente de un ser humano sobre otro ser humano. En ese sentido, digamos, la palabra nos lleva a un nuevo acercamiento al tema de la lengua y Ortega, con lo cual voy a terminar. Dice Ortega, hay dos limitaciones importantísimas en relación con el lenguaje que no podríamos olvidar. Uno, el hecho de lo inefable. No se puede decir todo. Aunque yo intente, no puedo decir, ¿cómo puedo decir los distintos matices entre esa pared blanca y esta pared blanca? Pues tengo que empezar a decir, pues, brilla menos, un poco menos, brilla más, está más oscuro, parece sucio, Tengo que ir utilizando palabras para poder ir haciendo matices. Hay, por tanto, un problema que es lo inefable. Entonces hay quien dice, ¿y cómo te sientes? No puedo decirlo. No. Feliz, ¿pero cómo? No puedo decirlo. Lo inefable es una categoría que está en la vida y que se refiere a experiencias que no encontramos palabra con la cual decir. Y la segunda cuestión, y esencialísima, Ortega se ha dado cuenta de que las palabras están y tienen que están utilizadas para decir lo que no está diciendo la situación. Dicho de otro modo, en una situación, en un cine, alguien grita ¡fuego! La palabra fuego no quiere decir simplemente que esté ardiendo un cierto objeto que es capaz de producir ignición. Dice peligro, todo el mundo fuera, márchense todos, podemos morir aquí si seguimos aquí. Fuego es todos fuera, eso es fuego. ¿Qué quiere decir el profesor cuando recibe al alumno y el alumno ya después de todo lo que ha estado haciendo y diciéndole, le dice aprobado? El alumno no duda, no más bien, yo estoy aprobado por el profesor en esta asignatura. Eso es todo lo que sé, todo lo que esa situación tiene, pero basta con que el profesor diga aprobado. No dice, acaba usted de ser aprobado en esta asignatura de tercero de carrera y de tal y de cual. Una sola palabra. ¿Por qué? Pues porque lo demás lo dice la situación. Cuando un policía al señor que va conduciendo dice alto, no dice más que alto, y si usted no responde a esa palabra alto con la conducta, le dirá que usted ha infringido y que además usted va a tener y que va a pasar por tales y cuales problemas por su responsabilidad. La situación también dice, la situación que ustedes tienen aquí oyéndome dice mucho del interés de ustedes y dice algo de que no estoy diciendo demasiadas tonterías. En definitiva, la situación dice que teníamos todos un gran aprecio por Manolo Regueiro y por eso hemos venido a esta sala y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Las situaciones dicen,
Y como las situaciones dicen, entonces a eso no hay que decirlo con palabras. Pero cuando hay un tribunal o una mesa aquí, dice, esta es una gran ocasión para hacer un homenaje a Manuel Regueiro. Sí, señor. Y nosotros aquí callados estamos diciendo, es verdad, es una gran ocasión. Por consiguiente, todo el lenguaje tiene unas fronteras, tiene cosas que sirven y dicen, pero no son lenguaje exactamente. En definitiva, Ortega ha tenido una visión del lenguaje extraordinariamente enraizada en su pensamiento filosófico. Por consiguiente, digámoslo así, tendríamos que pensar, Ortega ha tenido una visión de la lengua muy distinta, por supuesto muy distinta de la que ha tenido Skinner. Skinner ha podido pensar que la lengua es un sistema de expresiones que, en función de los refuerzos que la sociedad o yo obtengo, voy aprendiendo y utilizo en cada situación. Ni tampoco está siendo la lengua un mecanismo de unas ciertas leyes que están en el entendimiento y que funcionan de una manera genérica hasta el punto de que hacen sujetos, verbos y predicados, como tal vez ha podido pensar Chomsky. No, las lenguas también tienen que ver con lo que pensaron los lingüistas Sapir y Whorf. Cada lengua tiene su mundo cultural, sí, efectivamente, pero lo que Ortega está diciendo es la lengua tiene una dimensión esencial en la comprensión de la vida humana. Sin la lengua no sería posible la vida tal como nosotros la hacemos. En definitiva, Ortega tuvo una preocupación muy grande por el problema de la lengua. El problema de la lengua tiene muchas complejidades que no son solo las que descubren los lingüistas. Tiene, por tanto, una dimensión por la cual un filósofo, y además un filósofo de la vida, iba a decir, le saca las tripas a la lengua y descubre sus entresijos. No sé si todos lo que les he contado les ha sido de interés, pero en todo caso yo creo que nos ayuda a tener un poco de más cariño a la lengua en que hablamos después de unos análisis de este tipo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pois, novamente, moitas grazas. Pasamos a seguinte sesión, que é un panel sobre Regueiro e filosofía. Pois comenzo presentando o primeiro poñente, aínda que coincidirán comigo que non facía falta presentalo. Intentarei dar unhas moi breves pinceladas sobre a súa extensa traxectoria académica investigadora. Catedrático de Filosofía e actual presidente da Academia Xacobea, especialista en hermenéutica filosófica, da que nos ten dado títulos tan importantes como Anatomía do Pensar. Estudoso da filosofía de Paul Ricoeur, desenvolveu unha ampla traxectoria investigadora e docente en universidades de todo o mundo. Asemade, é autor de obras fundamentais sobre o pensamento galego contemporáneo. A súa labor combina o rigor académico con un fondo compromiso coa cultura e identidade de Galicia. Toda túa a palabra, Marcelino. ¿Canto tempo temos? 15 minutos. Sí, 15, porque despois serán 20, entonces así 15 medio. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, pois é un placer estar aquí e tomar parte nesta mesa redonda con personas, compañeiros que son auténticos mestres que me precederon nas aulas na Universidade de Santiago, dos que aprendín e sigo aprendendo. E tamén un gran placer ter ao meu carón a discípula Rocío Carolo, estudosa de Ramón Piñeiro, cunha tese de doutoramento que está en vías de publicación e que todos agardamos porque aborda a parte filosófica de Ramón Piñeiro, así como hai estudios abondos sobre política e menos sobre a parte filosófica, e por eso esperamos ese libro sobre a saudade en Ramón Piñeiro. Agradecemento tamén a iniciativa a Xulio Xiz e a todas as persoas que colaboraron para que esta idea tan necesaria
de ter unha lembranza e ao mesmo tempo seguir o camiño iniciado por Manuel Regueiro Tenreiro fose posible. Manolo Regueiro era unha desas persoas que deixan pegada, que nos deixou unha herdanza inesquecible, importante, polo seu talante, polos seus traballos, pola súa forma de ser. E tamén quero decir o acerto tan grande deste cartel, que, como poden comprobar facendo unha especie de hermenéutica visual, combina o Manolo Regueiro, profesor, director xeral de Política Lingüística, coa súa gravata, coas súas gafas, que está sorrindo como parte desa ironía da que eu teño falado precisamente neste libro xa citado, Manuel Regueiro Tenreiro, Armónico Bilingüismo e Armonía Vital. Está sorrindo. A persona fotografiada que a máis achegada á realidade está sonreindo, e en cambio a caricatura de Manolo está seria mirando para vostedes. Bueno, dá para toda unha hermenéutica, porque como as metáforas da que nos acaba de falar o profesor Helio Carpintero, pois é unha invitación a pensar máis alá, que eso e noutra cousa significa a metáfora, o que nos leva máis alá. Tamén esta doble imaxe, esta doble personalidade, ou polo menos esta doble apariencia da realidade fotográfica, icónica, sorrinte, e da caricatura, que nos sona a algo máis achegado ao humor, e que en cambio está serio. Creo que é un acerto esta composición, e felicito o diseñador e os que levaron adiante esta imaxe nun tempo que bueno, vivimos fundamentalmente das imaxes. Se eu tivese que pronunciar unha extensa conferencia, dedicaría a parte introductoria certamente a falar da persona de Manuel Regueiro Tenreiro, unha persona absolutamente extraordinaria que cultivou, entre outras facetas, aquela que Aristóteles decía na Ética a Nicómaco, que é unha das máis importantes da nosa vida, e esa faceta é a amizade. Sin amizade ninguén querría vivir, e a vida non valdría a pena. El foi un gran amigo, no meu caso, pois foi tamén a persona que nunha comida que celebramos nun restaurante fronte ao mercado de Santiago de Compostela me convidou a que continuase as clases que ele estaba impartindo no Instituto Teolóxico Compostelano da Universidade Pontificia de Salamanca. Así o fixen durante uns poucos anos, e estou moi contente e moi feliz que a profesora Rocío Carolo sexa a actual profesora de filosofía no Instituto Teolóxico, porque de alguna forma pois continúa esa tradición de filósofos e filósofas colaborando nun centro teolóxico da Universidade Pontificia, o que tamén estivo vinculado o profesor Regueiro e outros dos profesores presentes por formación e por dedicación. Manuel Regueiro era unha persona moi atenta ás novidades filosóficas. Eu recordo que me convidou a falar sobre Paul Ricoeur no Instituto Ángel Fole de Vigo, onde ele era catedrático de filosofía, sobre o tema da identidade narrativa. A escolla do tema foi súa, eso significaba que coñecía Paul Ricoeur, coñecía a súa obra, coñecía un filósofo actual e vivo naqueles anos. Compartimos nos últimos tempos da súa vida pois reunións de traballo no Centro Ramón Piñeiro, coordinados polo profesor Ramón López Vázquez, mentras escribíamos un equipo de personas o Diccionario de Filosofía. En fin, que foron experiencias variadas. Tamén recordo, e non podo deixar de comentalo, e con isto terminar esta faceta da persoa tan entrañable, que dun xeito perdemos e que de outro xeito segue con nós, porque estamos aquí falando e lembrándonos del. Recordo a cuarta edición dos Encontros Internacionales de Filosofía no Camiño de Santiago, titulada Identidade e Cultura, o papel da lingua, reflexións desde a filosofía, celebrábase na Aula Castelao da Facultade de Medicina, e por ali chegou Manuel Regueiro
e veunos tan humildes, tan pobres de medios, sin a atención debida da prensa, a pesar de que naquela edición fora inaugurada por Paul Ricoeur, que enseguida mobilizou os seus contactos, e o que era unha reunión filosófica de nivel, pois segueu no sendo, pero conocida polos medios de comunicación e, bueno, con certa presencia na vida social. Con posterioridade, tivémolo tamén como ponente, como conferenciante na 8ª edición destos encontros internacionales de filosofía titulados Concordia e Violencia, unha reflexión filosófica para o mundo de hoxe, e a súa conferencia está publicada no noso libro de actas titulado Diálogo entre identidades e nacionalismo, no ano 2007. E sobre a persona, pois, outras moitas lembranzas que poderían construir o perfil dese ser amigable, pero que buscaba a fondura das cousas e a fondura tamén do sentido, que é unha das principales preocupacións da filosofía e que preside tamén a súa obra. Probablemente un dos libros máis importantes da súa produción escrita é a edición da súa tese de doutoramento, que a titulou Modelo Armónico de Relación Lingüística, Estudio en Galicia, publicado na Coruña no 1999. A tese defendera na Universidade Complutense no ano 1998, dirixida polo profesor Sergio Rábade. Foi tamén autor de distintos traballos dedicados a educación para a ciudadanía, a libros de texto ou de apoio para os estudantes de bachillerato, de secundaria, escritos cunha gran destreza, cunha gran maestría, cun gran didactismo. Falarei brevemente, se podo, de un que escribe en colaboración co seu discípulo Miguel Ángel Martínez Quintanar, que hoxe, por certo, non puido estar aquí por razóns de saúde, pero mañá si estará en Lugo. Este libro titulado Ser Cidadán, publicado na Coruña no ano 2011, que logo se publicou uns meses máis tarde, traducido co título Saber Convivir. El tiña experiencia abondo neste tipo de materiales didácticos e orientados ao ensino, porque participara nunha das primeiras experiencias de libros de texto para o ensino, en particular os libros Introducción á Filosofía, publicado en Vigo en 1979, e a Historia da Filosofía, tamén en Vigo, no ano 1980. Hai moitos outros traballos e moitos outros libros que fan alusión fundamentalmente á relación entre filosofía e lingua. E é moi sintomático que unha das súas últimas aportacións, deixo agora a parte este diccionario filosófico do que antes falei, que foi pois, un dos últimos traballos que el realizou, pero dos publicados destaca os seus estudios do ano 2015 sobre Filgueira Valverde. Tamén, se podo, falarei algo desto, porque nesa valoración, nese estudio introductorio que fai Manuel Regueiro e Fernando Regueiro, hai pois toda unha visión do que significa o galeguismo autonomista, de como ter unha concepción armónica tamén neste caso, cordial, desde o punto de vista político do que a realidade autonómica, a España que nace despois da transición, a España das autonomías, a España autonómica. Falando do pensamento filosófico, pois tería unha gran importancia, como xa salientei, o modelo armónico de relación lingüística. Ese libro, constame que Ángel González vai falar xustamente do concepto de armonía, e polo tanto eu non vou profundizar moito neste asunto, pero si quixera decir que o problema da linguaxe preocupou inicialmente como un tema de comunicación e foi estudiado pola retórica clásica xa desde os tempos de Aristóteles e todos os retóricos clásicos.
foi estudiado polas ciencias da linguaxe, pola gramática, pero a partir do romanticismo, e en particular do romanticismo alemán, este binomio entre pensamento e linguaxe se convirte en tema filosófico porque autores como Wilhelm von Humboldt, Herder, Schleiermacher caen na conta de que o pensamento é un dos agasallos que nos fai a linguaxe coa que nos abrimos ao mundo. Polo tanto, non é só unha ferramenta comunicativa que pode ser estudiada desde a perspectiva gramatical, sino que é tamén a base do pensamento filosófico. Algo deso, pois, está no fondo deste libro que mencionou Rocío Carolo, Anatomía do pensar e o estudio do discurso filosófico, porque estudiando como construímos os nosos discursos, podemos saber tamén como pensamos desde a perspectiva filosófica. Manuel Regueiro dáse conta da importancia que ten a relación filosofía e linguaxe, e isto é unha das bases dese libro. Achegueime en internet o resumen da súa tese de doutoramento e nela dinos que a relación dos conceptos, cultura e formas de linguaxe tivo diversas aplicacións baseadas en diversos modelos teóricos, minoritaria e nacionalista, o que se engade o modelo armónico que se propón como novidade nese traballo. A promoción das formas da linguaxe tivo en España un desenvolvemento acelerado a partir da Constitución de 1978 e a consolidación da Unión Europea. Analízase no traballo a repercusión do pensamento no desenvolvemento das formas da linguaxe minoritaria, en especial nas actitudes que favorecen o desenvolvemento do bilingüismo. É dicir que estamos xa bastante lonxe da época romántica, da transición entre os séculos XVIII e XIX, e, sen embargo, o que está no fondo é ese interrogante por poder coñecer un pouco máis a relación entre pensamento e linguaxe. Canto lle debemos a lingua que nos permite pensar. Entre as descubertas que fixen para preparar estas breves palabras está tamén a concepción de Manuel Regueiro sobre a historia da filosofía galega. É sorprendente porque eu que escribín 2 monografías sobre historia do pensamento galego non coñecía e sorprendentemente coincido extraordinariamente coas análisis que el realiza nun capítulo titulado Historia da filosofía en Galicia, liñas programáticas, e que está publicado nas actas do 5º Seminario de Historia da Filosofía Española, coordinado polo profesor Antonio Heredia Soriano da Universidade de Salamanca, un dos grandes traballadores e constructores da historia da filosofía española. E neste traballo que me cautivou absolutamente, porque comparto tantísimo con Manuel Regueiro, dinos que para determinar como, para vertebrar, estruturar unha historia da filosofía galega, si é que esta existe, porque así termina o seu traballo sorprendentemente, debemos, en primer lugar, ter claro que cronoloxía debe desenvolver este pensamento, é dicir, donde comenzalo. Na romanización e na cristianización, decía o profesor Helio Carpintero que somos todos en España de alguna forma herdeiros da cultura e da lingua dos romanos, do latín, tamén en Galicia e nas demais linguas romances da península. Comenzar, polo tanto, na romanización e na cristianización, comenzar polo desenvolvemento da escolástica, porque na época escolástica, na que se produce a primeira literatura en galego, sería quizáis o máis acaído comenzar nesta época, historiar as épocas e os autores que teorizaron sobre os rasgos da identidade galego e en galego, é dicir, comenzar en cambio no século XIX cos precursores, con Murguía e os demais autores do Rexurdimento, Rosalía de Castro, etc. No seu caso, el decántase, e eu tamén o fixen, curiosamente, pensamos exactamente o mesmo, gracias,
pola romanización e a cristianización, un humanismo que nace do pensamento cristiano. Aclarar a continuación o enfoque ou perspectiva desde onde aclarar ese pensamento, ver os elementos nos que converxen na nosa historia, unha historia diferenciada que no século XIX comenzaran a escribir tanto Murguía como outros historiadores, precisar algunhas características do pensar galego e el farao neste traballo, e recoller o pensamento daqueles que naceron ou traballaron en Galicia, porque ese é outra. A quen podemos considerar pensadores galegos? Só os que escribiron galego, os que escribiron en latín, os que escribiron en árabe, ou os que escribiron noutras linguas. E, por fin, as etapas históricas ás que xa fixen alusión, pero tamén a recepción que tivo o noso pensamento no exterior. Os ideólogos do pensar e da filosofía feita en Galicia, os seus principais protagonistas. E logo tamén estudiar, propón Manuel Regueiro, o traballo institucional feito en Galicia. Por exemplo, a situación da filosofía no bachillerato, o contacto que se produce entre a universidade e os institutos ou o ensino medio a través da coordinación de COU, os cursos organizados. Menciona o primer coloquio de filosofía coordinado polo profesor Baliñas e publicado polo ICE a finais dos anos 70, creo que no ano 1973. Fíxome moita gracia, primeiro gustoume que mencionase este coloquio de filosofía organizado polo mestre, pero logo fíxome moita gracia, non puiden evitar reírme porque di mágoa que non tivera continuidade. Non tiña continuidade porque Carlos é un gran maestro en botar a andar proxectos e logo, con moita sorte, pois se os demais se suman, a cousa sigue adiante. Os cursos de reciclaxe e formación desde a coordinación do COU, os grupos de traballo en diversos ámbitos, e menciona o grupo Alicella de Vigo. Estiven hai 2 días pronunciando unha conferencia convidado polo grupo Alicella na edición número 29 das súas xornadas de filosofía. Pois, é unha ledicia que estas iniciativas sigan adiante. A Aula Castelao de Filosofía de Pontevedra, os seminarios permanentes dos institutos lucenses. E termino falando deste tema, dicíndolles que tamén me fixa moita gracia e me chamou a atención que neste traballo tivo a valentía suficiente para decirnos nos anos 80, mediados, como estaba o ambiente filosófico e cales eran as tendencias máis queridas e máis traballadas polos profesores de filosofía en Galicia. E decía, a humanista personalista, a marxista con distintas tendencias no seu interior, a tomista escolástica seguindo a estela de Ángel Amor Rival, a filosofía analítica, pouco representada, pero con representación en Galicia, e a filosofía lúdico-ácrata. Despois preguntarei aos maiores da tribu quenes estaban incorporados, que profesores de filosofía estaban dentro desta tendencia lúdico-ácrata. E termina, e é realmente rechamante, preguntándose despois de todo este desenvolvemento e reflexión histórica, historiográfica, temática, si ten sentido e pode falarse dunha filosofía en galego. Desde o seu punto de vista, é un tema complexo, pero hai caracteres que nos permiten falar dun pensamento galego. Toma nota, Rocío. A melancolía e a atadura ás orixes, sobre todo a terra, o humor con mestura de pesimismo resentido, o escepticismo e relativismo do acontecer, a aceptación estoica do destino e a morte, a admiración polo máxico e o extraordinario. Se houvese que falar, e xa non o farei, deste pensamento filosófico de Manolo Regueiro, a ironía ocupa un lugar central. A ironía non na conversa personal intrascendente, sino como vía dialéctica para chegar ao coñecemento e á verdade. É algo que teño escrito neste libro antes mencionado de homenaxe a Manuel Regueiro. A filosofía moral, fundamentalmente nos libros dedicados á ética e a educación para a cidadanía que antes citei, como ser cidadán, saber convivir, etc. É unha filosofía que integra, por unha parte, a ética
eudaimonía, unha ética teleolóxica que ten o seu modelo en Aristóteles, a conquista da felicidade, coa ética formalista, kantiana, máis dogmática, máis da lei e da importancia da lei, e ao mesmo tempo integra a importancia dos sentimentos e da emoción. É dicir, que Quintanar e Manuel Regueiro fixeron un auténtico collage para ofrecernos unha posición ética que fose auténticamente atractiva e comprensiva ao alumnado, á mocidade de bachillerato, de educación secundaria, e sigue sendo estes libros encantadores para ler, para enterarnos dos camiños da ética, e por último a filosofía política, que nós podemos de alguna forma enxergar non só a través dese libro o choque entre identidades e nacionalismo que está publicado nas actas da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía, nese libro titulado Concordia e Violencia, sino tamén nesos traballos dedicados a Filgueira Valverde e en particular nas conferencias rescatadas por Manolo Regueiro e o seu fillo Fernando, que Filgueira Valverde pronuncia en Lugo no ano 1936, en Radio Lugo, e que son un texto circunstancial para que se vote en prol do Estatuto de Autonomía, pero ao mesmo tempo permite plantear como pode ser a concepción dun galeguismo conservador ou de dereitas que estaba emerxendo naquel tempo, e o rebufo como podría ser un galeguismo autonomista, é dicir, unha filosofía política dos séculos XX e XXI acorde co que é a realidade política, constitucional, autonomista, que o marco que nos demos e aprobamos en referéndum un 6 de novembro do ano 1978. Conclusión, pois, queda moito traballo por facer, moitos camiños abertos sobre a persona, a obra e o legado de Manuel Regueiro. É unha invitación permanente para os que nos dedicamos á filosofía a seguir lendo os seus traballos, porque pensamos con el e a partir del e seguimos aprendendo. Moitas gracias. Moitas grazas, Marcelino. Falar dos estudos de filosofía en Galicia significa necesariamente falar de Carlos Baliñas, decano e impulsor da creación desta facultade en Ciencias de Educación en 1975. Centrou a súa obra filosófica, a hermenéutica, ademais dos estudos sobre pensamento galego, moi especialmente sobre a figura e obra de Amos Ruibal. Entre os múltiples recoñecementos, e dado que estamos tamén no ano Castelao, recibeu a medalla Castelao no ano 2000, non? Sí. Estamos, xa que logo, ante unha das principales figuras da filosofía galega contemporánea que nos vai a falar sobre Manuel Regueiro Tenreiro. Moi ben. De acordo. Bueno, cando un chega a miña idade, espero que se me este escoitando, verdad? Cando un chega a miña idade xa acepta o papel de ser o vello da tribu. Eso ten algunha ventaxa, porque, como logo direi, xa hai tantos que veñan e que están ahora no vigor da súa existencia, polo tanto, un pode xa liberarse deses compromisos. En cambio, ten o peligro de empezar a falar o vello doutros do seu tempo. Xa Homero na Ilíada fala do vello Néstor, que sempre decía que non acababa de falar nunca e sempre decía que os do seu tempo eran máis fortes e que todo o pasado fora millor. Esperemos que eu non me pase nesto, pero acepto o papel de recordar un pouco e de embarcar un pouco a noso amigo Manolo Regueiro. Aquí vivo na presencia, na palabra de tantos, enmarcado. Para mí é imposible recordalo sin aquela súa sonrisa,
un sorrir que ao mesmo tempo tiña sempre un pouquiño de retranca. Por exemplo, falaba de don Manuel Fraga, quen admiraba evidentemente, pero decía como don Manuel, estando en Alemania os dous, debía don Manuel Fraga como presidente pronunciar un discurso, e chamou non nada menos que ás 8 da mañán: señor Regueiro, venga aquí a mi habitación para prepararme. E o primeiro que lle dixo cando chegou, dice: usted ronca. El mo contaba con gracia, xa me sometía xa ao chegar. Dixelle: e usted tamén, don Manuel? Como? Sí, señor. No, sí, señor, a la 1 de la mañana de ayer, de esta noche, ronca. Ay, no puede ser, porque me dormía a las 11. Dice, bueno, deixeino un pouco achicado, porque senón era dominante hasta para botarlle a un que roncaba. Ben, todo eso e outras anécdotas parecidas marcaban a persoa que era realmente armónico non só no seu bilinguismo, sino na súa maneira de comportarse. Eu tuve en conocimento del, creo recordar, a través de don Sergio Rábade, outro vello do que compre decir algo, porque algunhas das personas que estamos aquí tuvemos vinculación especial con el. Era catedrático de filosofía, bueno, de metafísica estrictamente, na Universidade de Madrid, era protector, máis menos, de todos os galegos, pero sobre todo os de Lugo. O fin chamábase Rábade, e creo que era a mesma de Rábade, según me parece. A través del conectaba cos de Salamanca, que estuveran na Universidade Pontificia de Salamanca. Hai que pensar que por entonces, anos 70, a Universidade Pontificia non tiña, non tiña o don, ou, a autorización para facer exámenes o propio profesorado. Entonces tiñan que ir para formar parte do último examen dous profesores de fora que facían tribunal cos tres daquela universidade, creo recordar. Tocoume ir durante varios anos a Salamanca, co meu coche, coa carretera de Zamora a Salamanca, inolvidable por moitas razóns, hasta que por ali paseaba don Miguel de Unamuno, que chama esa carretera, donde, por certo, está, como ves, xa estou como vello, enlazando por certo, donde, por certo, está o campo de fútbol do El Mántico. Por ali paseaba don Miguel, e chamaba a ese sitio Soñadero Feliz de mi Costumbre. Que bonito, Soñadero Feliz de mi Costumbre. Bien, de aí, supoño, veu o que me encomendasen os que preparaban oposicións de instituto en Lugo por aqueles anos, que me encomendasen a tarea de ir ali algún viernes, tal vez viernes pola tarde, venres pola tarde, a darlles unhas instruccións de como preparar a oposición á cátedra de instituto. Recordo por ali, naturalmente, a Regueiro, a Regueira, despois en Pontevedra, a Ramón Area, non sei se algún máis. Era estupendo ir ali, sobre todo, terminar aquela sesión filosófica no portón do Recanto, que era entonces o exemplo do bo comer. É así, non? É do bo comer e beber, exactamente. De modo que, cando chegou xa ao posto de director xeral, propuxo o bilingüismo armónico. Hai que decir que se o tomou un pouco de broma, pero non cabe duda que era un exemplo de sensatez. Moitas veces a historia non se debe escribir co que din os contemporáneos, porque esos din o que lles importa, sino vela con unha certa trascendencia. Hai que pensar que o galego ten moitas dificultades para sobrevivir. Agora ten unha nova, por exemplo, que os que veñen de Latinoamérica ou de Hispanoamérica nin saben galego nin teñen intención de aprendelo, pero con moita frecuencia están, por exemplo, nos supermercados. Eu vexo como xente que está falando en galego
como o vendedor lle fala en castelán, o momento cambia. Quen iba a esperar que os nosos queridos emigrantes, que deben ser, por outra parte, moi ben recibidos, eu son fillo de emigrante, pero significan outro pequeno obstáculo na lingua. A lingua, en todo caso, a lingua galega ten un problema social, un problema que agora oficialmente todos se expresan en galego, e a xente non, e a veces aquel que se está expresando en galego en público, logo fala coa muller e cos fillos en castelán. É dicir, que se invertiron as cousas, que agora o galego é a lingua oficial e non é a lingua social, ou deixa de ser. Bueno, son opinións opinables, pero bueno, non cabe duda que a valentía de decir que había que convivir as dúas linguas. Eu, como creo que outros moitos, eu digo, teño dúas linguas, unha por herencia, que é o galego. Non aprendín o castelán hasta que viñen a Santiago aos 9 anos. E a segunda, o castelán, teño é miña por conquista. Creo que é a única maneira de poder utilizar unha lingua ou outra cunha diferencia, que o castelán vive de por sí e o galego vive si queremos que viva. É dicir, son dúas linguas que deben convivir armónicamente, pero unha delas necesita defensa, mentras que a outra que ten as súas complicacións, porque o castelán, como o francés, etc., o que é en Europa está cada día menos. É dicir que Europa perdeu a súa lingua, eran francés e alemán, e agora falamos todos inglés. Bien, Europa falando inglés é menos Europa, pero, en fin, esos son as historias do idioma dos que tan ben nos falou don Helio Carpintero, e aquí volve, outra vez, Ortega, etc., etc., un oíno con todo o interés, pero acordándome que o día que morreu Ortega publiquei un artículo no periódico de aquí, no Correo Galego, titulado El sí y el no de Ortega. En todo caso, ando tamén con un libro que xa é famoso porque é un libro imposible, que nunca sale, etc. Bien, en ese libro trato exactamente de temas como os que tratou o colega Helio Carpintero, só que a esa vida non sei se está por aí, é a vida que se fai, eu inventelle un adxetivo, é a vida acedera. Igual que decimos que algo é lisonjero ou que é pasajero, podemos decir esa vida que fai, non a vida biológica. En fin, penso que con isto recorrín un pouco o que podo decir de certa trascendencia, non digo histórica. Esa, por certo, que falaches dun congreso, sí, un mini encontro. Pois sí, pero despois fixéronse outros bastante máis interesantes. Pero sí, foi do ano 1960. Hai que pensar que, repito, nesta mistura que estou facendo de recordos, que en Galicia non había nada de filosofía, había, sí, un gran filósofo solto no seminario, na universidade, cando quise facer a historia da filosofía, falaronme dun abogado chamado o señor Gallego, mellor dito. Preguntei a don Ramón Otero Pedrallo, que decía, sí, eu cando viñen a facer a Santiago o curso, que entonces era obligado para as carreiras de filosofía e dereito, entrei nunha porta, estaba un señor falando das figuras do siloxismo, e ninguén lle creía nada. Bien, entonces a filosofía ninguén lle creía nada. E de pronto, pois, foi surdindo isto, que ahora xa se ve que valía a pena. En fin, son, señores, un libro descatalogado. Por lo tanto, tócalle aos que están todavía en produción que sigan e que melloren o que eu acabo de decir. Moitas gracias. Moitas grazas, profesor. A continuación vai a falar Ángel González Fernández, especializado na relación entre a filosofía e a literatura,
Ten investigado sobre a metáfora, a relación entre a realidade e a ficción e a dimensión educativa do saber filosófico. A súa obra reflecte un compromiso coa reflexión crítica sobre a educación e a cultura, así como co estudio das interseccións entre a filosofía e outras disciplinas como pode ser a literatura. Cando queira, profesor. Gracias. Ben, como apuntaba o profesor Agís, esta exposición miña podría ir debaixo do título de A propósito da armonía. Decía Baltasar Gracián que, ademais dos amigos vivos, máis ben escasos, tiña moi abondosamente os amigos mortos, os libros. Con estes podía en calquera momento entrar en contacto, desfrutar do seu discurso e incluso dialogar. Manolo Regueiro está hoxe moi presente entre nós, na nosa lembranza e na nosa estima. Tamén está o modo Graciano, na súa escrita. Con ela e a través dela vai nos ser posible volver ao diálogo. En páxinas publicadas baixo o título de Case unhas memorias, Manolo Regueiro comeza por sinalar que a convivencia de linguas foi o tema da miña vida, que, por certo, esta convivencia de linguas nunca foi concebida por min como conflicto, e que a súa integración persoal no equipo da Consellería de Educación conduciu ao desenvolvemento en Galicia do modelo de relación lingüística o bilingüismo armónico. Estas expresións, convivencia armónica bilingüe e bilingüismo armónico, xa no seu teor literal, poden levar por vía de asociación a estoutra, racionalismo armónico, que é a denominación coa que se adoita facer referencia á doutrina do krausismo, a que Regueiro se refire con certo detalle no libro que comentamos. Un movimento filosófico e pedagóxico de grande implantación en España na segunda metade do século XIX e na primeira do XX, e, por certo, con significada implicación de personaxes da cultura galega da época, según se nos fai lembrar. Coa denominación racionalismo armónico, alúdese en contextos krausistas a varios niveis de armonía. José Luis Avellán consigna a este respecto que el krausismo es, en cuanto a filosofía, un racionalismo armónico, es decir, una doctrina que potencia al máximo la misión de la razón, universal y universalizable, como poder capaz de armonizar en una síntesis superior las más variadas oposiciones, orgánico e inorgánico, alma y cuerpo, naturaleza y espíritu, fondo y forma, individuo y estado, persona y sociedad, nación y región, estado nacional y sociedad humana, hombre y Dios. Manolo Regueiro, no seu libro Modelo armónico de relación lingüística, Estudio en Galicia, detense en facernos reparar no significado preciso que el lle dá o termo armonía, que aplica á relación das dúas linguas en Galicia e que el, desde logo, preconiza desde a Dirección Xeral de Política Lingüística. Fálanos, así, da tarefa de poñer en conformidade, en consonancia, as funcións e os usos sociais dos dous idiomas, o galego e o castelán, que deste xeito han de concorrer ao enriquecemento xeral. No mesmo epígrafe fai cita do documento final das xornadas de reflexión
intelectual do Estado español, reflexión de intelectuais do Estado español celebradas en Barcelona en 1990, destacando, entre outras interesantes propostas, esta. Aunque en los últimos años se ha avanzado en algunos aspectos, refírese á profunda realidade lingüística e cultural de España, quedan, desde luego, problemas fundamentales que deben plantearse y resolverse para conseguir una futura convivencia armónica y cordial. En ningún momento chega a sugerirse sequera, por parte de Regueiro, que poida falarse de algún tipo de influencia ou inspiración do krausismo na doutrina do bilingüismo armónico. Simplemente trátase de consignar significativos precedentes na busca e no emprego da armonía nos contextos filosóficos ou socioeducativos e políticos aos que Regueiro nos quere acercar. Pois ben, nese mesmo terreo en que el se coloca e nos coloca e coa mesma finalidade, penso que pode ser oportuno facer análise do uso que se fai do termo armonía por parte do ideal romanticismo, destacando ademais o seu emprego por parte de grandes autores da nosa xeración nós. A expresión armonía duodinamicista adoita empregarse para referirse ao esquema básico e fundamental do pensamento de Castelao. Dentro das coordenadas conceptuais desta armonía duodinamicista entraría, poño por caso, na orde política, nada allea ás preocupacións de Castelao, que a dinámica de afirmación nacionalista dos povos, que de seu opera como forza diferenciadora, singularizante e de carácter personalizador, ha de contrarrestarse, dicía, coa tendencia centralizadora e federalizante, de sentido máis ben horizontalista, e que, pola súa parte, tendería á homologación e a certa uniformidade. Na debida conxunción destas dúas dinámicas, nalgún sentido centrífuga unha e centrípeta a outra, é onde radica a armonía duodinamicista. Conxuran, no caso, tanto contra o monolitismo centralizador e estatalista como contra o arredismo separatista, posicións das que Castelao se atopa moi lonxe. As dúas grandes componentes desta dualidade dinámica serían invariablemente denominadas por Castelao forza simpática, de sentido puxante, efectuador, proxectivo, e forza frénica, reguladora, retentiva, moderadora e sometendo todo a medida, a canon. O termo armonía, así como o cualificativo armónico que agora estamos empregando e no sentido concreto en que o facemos referíndonos a Castelao, é de clara procedencia romántica, igual que o significado do mesmo duodinamicismo. Neste preciso sentido, un dos autores a quen Castelao admira e de quen adoita facer expresiva louvanza é o escritor bretón Chateaubriand. Ben, o libro quinto da terceira parte do Xenio do Cristianismo, o Xenio do Cristianismo do autor bretón, que leva por título Armonías da religión cristiá coas escenas da natureza e as paixóns humanas, é obxecto de especial atención por parte de Castelao. Entre estas escenas da natureza que permiten apreciar a operatividade da armonía duodinamicista, destaca o autor bretón o caso das fondas diferencias entre dous tipos de ruínas, esas realidades naturais e culturais tan caras ao sentimento e á estética romántica. Unhas son obra do tempo, dicía, e outras son o dos homes.
As primeiras nada teñen de desagradable, porque a natureza traballa a par dos anos e dos elementos. Se estes aglomeran escombros, aquela sementa flores. Se eles abren un sepulcro, ela coloca nel un niño de pombas, pois ocupada de cotío en criar e reproducir, acerta a cubrir a morte coas máis plácidas e risueñas sinais da vida. As segundas, as que son obra dos homes, son máis ben devastacións que ruínas, e se ofrecen a imaxe da nada, e só ofrecen a imaxe da nada sen a acción dun poder reparador. En efecto, no primeiro tipo de ruínas, o proceso é de plena armonía entre, por un lado, a forza corrompedora, ligada á acción destructiva do tempo e dos elementos, que se exerce en sentido dunha implacable decadencia, e, por outra, o pulo regenerador da natureza, sopro divino, dicía, que anima o mesmo po, como adoitaba dicir, isto é, cando todo parece confabularse para que a forza frénica se impoña, corrosiva e estragadora, sucede pola contra que a súa acción se orienta cara a un proceso de signo elevador e perfectivo. Non sucede así, en cambio, no segundo caso. Aquí, a forza frénica, desatada polos homes e operando en contra dos usos da natureza, exércese de forma implacable e corrompedora. Non hai lugar para que a forza simpática se poida facer presente e operativa cunha certa eficacia. Este concepto ideal romántico de armonía resulta aplicable aos demais ámbitos da proxección humana. Resulta significativo neste sentido xa o propio título do libro de Frank Bastiat, Harmonie économique. Nel pretende demostrarse que, aínda baixo a apariencia de ser antagónicos e irreconciliables os intereses dos traballadores e os dos povos, trátase no fondo de intereses armónicos, de xeito que o conflito é só aparente. Dentro deste mesmo contexto intelectual, inscríbese o libro de Marily, Les harmonies naturelles, libro que por certo aparece na relación de fondos da Biblioteca de Castelao nas actas de expropiación, da expropiación forzosa que se fixeron por razóns de tipo político. Dentro mesmo, no libro, a través dun detido e pormenorizado repaso ao mundo mineral, o vegetal, o animal e o humano, sen descuidar tampouco reparar nas maravillas do ceo, váisenos mostrando a condición armónica do cosmos, como fundada precisamente nunha dobre dimensión correlacionante. Por un lado, a que confire sentido á unidade orgánica de cada ser e de cada sustancia por vía de cohesión interna, individualizante e afirmadora, e, por outro, a que vincula, cohesiva e non menos orgánicamente a cada ser cos demais. Todo un complexo e transaccional urdo de formas de sentido coordinador e subordinador de fondo carácter intelectual e finalístico. A unidade e a armonía de contrarios presente no dinamicismo de Castelao está, pois, moito máis próxima á realidade das armonías románticas ou romántico-tradicionalistas que a unha dialéctica. A diferencia máis radical e significativa estriba na incompatibilidade dialéctica dos contrarios, en contraste co principio de coexistencia e contraposición antagonizante e armonizable que concorre nos elementos da dualidade dinámica nas armonías románticas. Dentro desta mesma perspectiva, resulta doado apreciar que as armonías románticas están moito máis próximas ás exixencias dun bilingüismo armónico, como preconizado por Manolo Regueiro, que as armonías das que se nos fala no krausismo.
Neste último, en efecto, máis próximo ao hegelianismo, o que realmente se propugna é unha síntese dos elementos ou posicións diferentes ou antitéticas. Expresaba o ben, como veíamos, Avellán cando se refería ao racionalismo krausista, armónico krausista, como a capacidade da razón de armonizar en síntese superior as máis variadas posiciones. En suma, que os distintos ou os opostos, según o krausismo, intégranse en síntese, mentras que no bilingüismo armónico simplemente coexisten. E esa forma de coexistencia pode resultar precisamente unha convivencia armónica como a que Regueiro propugna para o galego e o castelán na nosa sociedade. Un parecido rebaixamento de ton esquivando calquera somo de relación dialéctica e propiciando unha coexistencia armónica, aínda dentro do antagonismo resultante, é altamente significativa en Otero Pedrallo. Para el, xa a propia realidade de Galicia xorde dunha armonización ou conciliación de dous grandes elementos formais. Por un lado, o nordismo continentalista, de sino ideal, formal, frío, que descende ás terras atlánticas co home céltico, dicía, e por outro o atlantismo vitalizador, húmido, cálido, naturalístico do noso mar e da nosa terra. A pedra, cito, a mar, a chuvia, o luar, os piñeiros, agardaban pola presencia do home céltico, a conciencia, como a masa dos instrumentos e artistas da orquesta agardaban pola primeira medida de batuta do Kapellmeister. Son nada sin el, mas el tampouco sería nada sen eles. Apenas unha idea pura, un arquetipo divino, platónico, infindo, sen forma, perdida no espacio. Paso por alto outras apreciacións, prácticamente xa para concluir. O pensamento de Otero Pedrallo é todo el unha sostida teima pola armonía, pola conciliación, polo diálogo. Polo punto de encontro, hai que dicir que a armonía do diverso, a conciliación entre o dispar, o encontro convivencial dos contrarios, queda en Otero elevada á categoría óntica fundamental. Nela aparece sempre, como dándose de facto esa equilibrada línea de encontro que en Castelao, por exemplo, se presenta e de cota se mantén como ideal e paradigmática, por máis que lonxe con moita frecuencia dunha realización efectiva. Así sucede logo que Otero intúe na práctica ámbitos de achego, conciliador, ali mesmo onde Castelao e Risco vían irreductibilidades marcadas. Por exemplo, entre o romanticismo e o clasicismo, a cultura mediterránea e a atlántica, a columnata e a arquería, entre, en fin, o tradicionalismo e o espírito da ilustración. As oposicións significadas por algunhas parellas de contrarios, clasicismo e romantismo, dicía, Occitania e Atlántica, por máis escolares e aínda viventes na realidade espiritual en sermoladoiras disposicións, non se ordenan en ríxidas categorías. Ou ver sido un mundo claro e aritmético, ademais, demais se así fora. E máis, sinalaba, non está lonxe quizáis o día que se defenda a tese dos oríxenes helénicos do romanticismo. Ou mesmo, dicía tamén, na vida e na obra de Goethe pódense seguir camiños de pensamento dando voltas e voltas para chegar de novo ao templo de Apolo. Termino. Este sentido, que case se podería chamar galaico da armonía, podería considerarse, sen dúbida, o precedente histórico e sistemático máis próximo á armonía no bilingüismo que preconizaba o noso amigo Manolo Regueiro, de quen quero pensar que neste cordial diálogo a través do seu libro moi probablemente podería estar dándonos a razón. Moitas grazas aos tres, sobre todo por axustarvos o tempo que vamos con algo de retraso. Grazas tamén por achegarnos
esa vertente máis filosófica de Manuel Regueiro Tenreiro, que estou convencida que nos vai dar moito que pensar e moito que falar, pero eso xa máis tarde, se nos dá tempo para un breve coloquio ao final. Medida da organización que non podemos facer esa pausa que estaba prevista entre os panéis para o café, porque vamos con bastante retraso, así que continuamos co panel dedicado á lingua galega. Moitas grazas. Ben, boa tarde. Daquela, para non acumularmos máis retraso, imos a comezar este último panel desta primeira xornada, que como vedes aí na pantalla, leva por título Regueiro e a lingua galega, o Centro Ramón Piñeiro. Todas as persoas que estamos hoxe aquí agora neste panel estamos directamente vinculadas dun xeito ou outro, e levamos ademais así con ese vencello desde hai máis de 30 anos ao Centro Ramón Piñeiro, por iso ten sentido ese título que hai aí. Cando pensamos na lingua, cando pensamos na armonía do galego como unha lingua do mundo, como unha lingua desta parte do mundo, pensamos en Manolo Regueiro, e tamén, si, cando pensamos en Manolo Regueiro na lingua, pensamos no Centro Ramón Piñeiro, porque ten moito que ver coa súa trayectoria profesional, docente, teórica e demais. Estamos moi agradecidos, penso que aquí falo polos 4, porque se nos dé a oportunidade de colaborar nesta iniciativa do memorial académico que fai xustiza a Manolo Regueiro, e polo tanto, estimamos, xa digo agradecidamente, que se nos convide desde todas as entidades que colaboran aquí, que como vedes son moitas e moi valiosas todas. En primeiro lugar, os coordinadores que están amparando con moito ben esta pequena xornada, este encontro, Marcelino Agís, que nos precedeu na palabra na xornada de hoxe, e Miguel Ángel Martínez Quintanar, que estará mañá coordinando a xornada en Lugo. A SIFA, que tamén está empurrando, o colectivo Xeria e Brandán Comunicación, a Facultade de Filosofía, que nos fai da anfitrioa e estivo con nós na inauguración o seu decano, Xavier de Donato, a Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, que estará mañá sendo a sede do encontro, e a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, que tamén arroupa e viabiliza este encontro que aquí temos. E agora, estou na Traslín, unha pequena brincadeira, non está o amigo Xulio, non sei por onde anda, vexo que andamos encerellados, eu polo menos, en todas estas cosas, e en Exería non. Hai que solucionar isto, Xulio, temos que negociarlo. É brincadeira, evidentemente. Ben, entón, ao que imos. Por que Centro Ramón Piñeiro? E por que as persoas que tedes aquí hoxe que vos van falar moito e ben de Manolo e do moito que lle debemos no Centro Ramón Piñeiro ao amigo Manolo? Permitideme que o diga así, pois con cariño, Manolo, se queredes digo Regueiro, pero ben, Manolo para todas e todos os coñecestes e o tratastes moi garimosamente. Un contexto mínimo. Manolo comeza a ser, daquela era así o cargo orgánico, director, hoxe é secretario, pero daquela tiña ese rango, director xeral de Política Lingüística no verán do ano 88. Aínda estaba o goberno do tripartito. Era presidente da Xunta, acordádevos, Fernando González Lax, que o foi entre setembro do 87 e despois febreiro do ano 90. Nese momento, cando, digamos, toda a arquitectura normativa e de política activa lingüística en Galicia era un cosmos entrópico, cando había directrices emanadas da Lei de Normalización Lingüística, pero todo iso non estaba efectivado, nin estruturado, nin arquitecturizado, apareceu esa estrela fulgurante que foi Manolo Regueiro para poñer sentido a aquel caos, non? Así de grande era él, non? E xustamente nese momento, bueno, das a conxunción, recordo vos tamén, son nomes de amigos e coñecidos que todos temos, as persoas de Juan Piñeiro Permuy, que foi conselleiro de Educación entre os anos Educación e Ordenación Universitaria, se chamaba daquela consellería, entre os anos 90 e 96, e por suposto... Por certo, sí, falecido antes. Falecido hai 2 días, Antonte, efectivamente, polo tanto, é máis que merecida este recordatorio, esta homenaxe que tamén lle facemos a él, porque grazas a Juan Piñeiro, pois isto foi do facerse. Juan Piñeiro
agradezo Veiga Juan Piñeiro, que se nos foi hai 2 días aí. Estaba tamén empuxando con todas as forzas para facer este soño, encarnar este soño que tamén ilusionaba a Manolo, e estaba Manuel Fraga, efectivamente, estivo a partir de febreiro do 90 como presidente ata xa agosto do 2005. Nesa conxunción de forzas, de titáns da política e da intelectualidade galega, aparece a idea de crear un centro. E aí hai outra parte fundamental de todo este poliedro, que é a figura de un mestre das persoas que están aquí, os demais tamén o tratamos tamén como mestre, que foi Constantino García. Constantino García pensa na posibilidade de crear un centro de humanidades, fundamentalmente naquel momento como columna vertebral estudos lingüísticos e literarios, pero aberto a todas as humanidades. E, bueno, en sintonía coas posibilidades que ofrecía o goberno daquela, e coa persoa de Manuel Fraga, de Juan Piñeiro, e moi especialmente de Manolo Regueiro, comeza a fraguarse a idea dun centro Ramón Piñeiro, que se institúe oficialmente no ano 93, pero que toma corpo real no ano 94. E ali estábamos todas as persoas que estamos desta banda da mesa, en distintos cometidos, non? E iso ten que ver cos currículos que xustifican que estén aquí estas amigas, estes amigos que o eran tamén de Manolo. Nese momento da arrinque inicial do ano 94 xa estaba a profesora Mercedes Brea co seu proxecto do Arquivo da Galicia Medieval, que é unha das columnas vertebrais dos piares do centro, que segue hoxe, que segue coas persoas que con ela traballaron en equipo de sempre, e ela mesma segue pois como colaboradora, pois por suposto valiosísima, axudando, digamos, satelitalmente, ou como queramos decirlo. Estaba tamén a profesora Isabel González co seu proxecto que xo chamamos Igalix, non? Coa batería de dicionarios galego-italiano, italiano-galego, que tamén arricaron xa nos primeiros momentos da vida do centro, e por suposto estaba Ramón López nun equipo, ou nun subequipo, se quere decir así, de algún xeito, bueno, máis ou menos coordinado polo compañeiro Luis Alonso Girgado, do que participaban o propio Ramón López e tamén outras persoas que todos queremos e que algunhas xa non están entre nós, pois é o caso, por exemplo, de Manolo Quintás e de Ángel, que nos acaba de deleitar coa súa intervención auténticamente armónica. Ben, todo iso está se producindo no ano 94. Eu estaba ali como neno, cando se creou Matrix había un neno dentro, eu estaba ali de bolseiro de investigación co profesor Anxo Tarrío. Ben, arrinca o centro e algúns dos primeiros froitos que puido ver Manolo e que animou Manolo e que, se me permitides, mimou Manolo, porque había esa complicidade, pois deronos a coñecer estas persoas que están hoxe aquí na mesa, que lle tiñan moita querenza, que o ben querían, e aí está pois a lírica profana galego-portuguesa, que dirixiu a profesora Mercedes Brea no ano 96 xa. Aí está o primeiro dicionario italiano-galego do ano 2000 que fixo a profesora Isabel González, que dirixiu a profesora Isabel González, e aí está, por exemplo, por poñer só poño un de cada un deles, porque senón xa digo que me eternizo, a Filosofía Creusista en Galicia, que é do propio ano 94, un dos primeiros libros que publicou no centro Ramón López. Despois diso, virían moitas outras publicacións, en todas elas estaba sempre xenerosa e desprendidamente Manolo Regueiro, a quen lle debemos todo e máis no noso centro. Todos nós temos vivido con Manolo, estado en presentacións con el de libros do centro, dende o principio, dende o ano 94 ata o seu último momento. Falaba Marcelino, falaban outros compañeros que interviron antes, por exemplo, do famoso dicionario de filosofía, dicionario galego de filosofía, un proxecto de centro. É dicir, o Ramón Piñeiro acubillou tamén moitas iniciativas, algunhas en colaboración ou como sede ou como anfitrións que levaron adiante esa serie de Xulio. Estou recordando os que citastes ao longo de toda esta xornada, os traballos sobre Fraguas, os traballos sobre Filgueira, etc. A Secretaría Xeral ou ese binomio Secretaría Xeral Centro Ramón Piñeiro, estivemos aí sempre con Manolo,
e queremos seguir estando, e eu penso que iso é algo do que vos van contar aquí as miñas compañeras e compañeros de mesa, que son os verdadeiramente autorizados a contarvos agora como foi esa pequena gran intrahistoria de amizade e de traballo ilusionado a prol da lingua galega desde o Centro Ramón Piñeiro. A primeira persoa que vai falar é Isabel González. Ben, gracias. Como ven vostedes, pois Armando neno quere dicir que nós temos moitos máis anos, como é verdade, nós xa temos cumprido algúns. Eu hei de dicir que a medida que os vou cumprindo vou aplicando máis, dándome máis conta do propio Petrarca no famosísimo soneto La vita fugge. Petrarca di e non se arresta un'ora, non só unha hora, senón un minuto e un segundo. Polo tanto, xa hai tempo, bastante tempo, cando Marcelino amablemente me invitou, mandou un correo explicando todo o que se ia facer para honrar a Manolo Regueiro, coloquialmente será para non sempre Manolo, non Manolo González, de que aquí os Manolos, bueno, dicíndome, como digo, explicando un pouco eso, ou no primeiro momento, pois claro, dixen eu adírome a esta homenaxe porque me parecía que había que encher un oco e en efecto colaboraba. Pero ao ir lendo máis abaixo vin que me colocara así a calzador nunha mesa nesta que estamos aquí agora. Pensei, bueno, nunhas das acepcións do verbo pintar, en galego e tamén en castelán, claro, no seu sentido figurado, pois significa facer, que se fai ali. Bueno, ten a súa perfecta correspondencia co italiano contare, ou máis particularmente entrare, ca partícula ci, que indica lugar, que fai ali. Che c'entro, no? Io pensava che c'entro poco. Un italiano diría, in questo argomento, questa qua, che c'entra. Bueno, entón, eso é o que pensei, pero logo fun falar inmediatamente con Armando, que o teño ali no Piñeiro a portata di mano, e dixenlle, dado que Marcelino sigue con esta idea, por favor, fálalle ti. E ainda hai poucos días dixen Armando, ti non ti preocupare, non te preocupes que trátase só de colaborar, de recordos, e bueno, entón pensei, pois ben, entón eu xendro, non, estou ben nesta mesa, dado que teño moitos recordos de Manolo. Pero o segundo problema que teño é que vou dicir eu, despois de todo o que se leva dito aquí, fundamentalmente no libro onde se recolle, falan os fillos, claro, os sobrinhos, o cuñado, o consogro, sempre con agarimo e sempre dicindo como era en fin, do maravilloso que era Manolo. Ben, pero non só eso, falan tamén os compañeiros, os profesores de filosofía. Por certo, Mercedes, botamos de falta aquí ahora, estará en Lugo seguramente, a Xaime Santoalla. Está en Lugo mañá. Está en Lugo, claro. Non me fixei ben entón, porque foi... Fala mañá en Lugo. O primeiro que fala mañá en Lugo. Moi ben, porque, bueno, foi compañeiro noso toda a carreira, e así, quero dicir que colaborou todo o mundo, historiadores, latinistas, a parte das persoas que se dedican á filosofía, e o que máis me gustou foi ler, porque o lin, logo direi con moita calma o libro, os alumnos, o que din os alumnos del. Por lo menos a min gustame moitísimo que os meus alumnos me recorden como recordan a Manolo Regueiro, non como un mestre, un verdadeiro mestre como foi. Ben, o libro inmediatamente digo que para min trátase dunha xoia, un joiel, unha verdadeira xoia,
E por iso tamén quero xa felicitar non só a Marcelino e os colaboradores, sino o colectivo Exeria e particularmente, como xa se dixo aquí, o coordinador Xulio Cid, o que teño o gusto de coñecer dende hai de moitos anos, precisamente no Ramón Piñeiro, cando eu estaba ca gramática italiana dúas, bueno, os que me coñecedes sabedes perfectamente que eu teño dúas patrias, a galega, claro, pero a italiana. Non sei cal, pero bueno, a galega en primeiro lugar. Por que digo isto? Porque estábamos facendo a gramática italiana dúas, pero a un nivel xa non para aqueles que saben italiano e galego, senón para todos aqueles que, pensando que si o saben as dúas linguas, se deran conta de que, e isto sempre o digo en calquera foro, l'italiano non é così facile e divertente, tutt'altro é todo o contrario. Ben, eu sempre pensei precisamente dende o Piñeiro é para min a segunda casa, máis que a facultade. Eu estaba, claro, ali, pois dando clases ou atendendo as cuestións do cargo, etc., pero inmediatamente me viña a pasar investigando moitas horas ali. Bueno, decía que estaba precisamente nese momento facendo esta gramática italiana a nivel 2 para iso, para distinguila un pouco da unha, e eso, sempre o poñendo, confrontando, poñendo en relación as dúas linguas románicas, o galego en primeiro lugar e o italiano. Ben, entón voume agora a precisamente iso, a cinguir no que decía Armando, na cuestión, na miña relación con Manolo dentro do centro Ramón Piñeiro, é o que sei que el fixo polo centro. É certo que eu xa coñecía a Manolo en Lugo como un excelente profesor, falábanme del a xente, os amigos, que temos moitos amigos en común, pero realmente eu cando o tratei moito máis fondamente, pois foi precisamente, claro, nesa dúcia de anos ou máis, que foi daquela director, ben, secretario xeral de Política Lingüística, sendo don Constantino García, o meu mestre e o de tantos outros, director do centro. Pero xa avanzo agora que Constantino García non foi só o director do centro, que sí que foi a alma mater, o creador do centro. Todos lle debemos tanto, e quero recordalo agora con cariño, como mestre, amigo, casi meu pai, non? Ben, entón, sendo eses dous personalidades, pois Manolo viña frecuentemente, visitaba, non era un director calquera ou secretario que chega, saúda, non quero aquí meterme moito, pero saúda e baixe, cando a posesión e baixe. Non, Manolo Regueiro viña, repito, frecuentemente. E a min sempre me atopaba ali, claro, cando viña. E el era moi bon conversador, eu son falangueira, verdad, e todos, e entón pasábamos moito tempo falando. E digo isto porque el, sempre naturalmente procurou loitar polo centro no sentido de conseguir subvencións, bolseiros, para que se levaran a cabo grandísimos proxectos de investigación e que chegaran a bo porto, porque así a cousa crematística é necesaria. El loitaba sempre dende todos os puntos de vista. E a min sempre me decía, por favor, Isabel, deixa un pouco a teu amor pola literatura italiana, fundamentalmente medieval, e continúa facendo do que eu xa tiña un pouco esta idea, pero non tanto como el me meteu. Precisamente, cando el morreu, non poido ver algo que sí me gustaría, porque sei que estaría contento. Antes se refería xa a Armando, dentro do centro, é dicir, coa axuda do centro Ramón Piñeiro, publiquei porque é obra miña, non é o meu neno, o Dicionario Galego-Italiano, que é o primeiro, e polo de agora único, que pon en relación estas dúas linguas.
se o queren ver é moi fácil, porque ten a ventaxa de estar online. Entón, costoume moito, e de dicilo, facer, o informático e máis eu temos discutido moito porque a base de datos está feita de tal modo que se ora Marcelino me di Isabel que aquí puxeche isto, eu vou inmediatamente á miña, entre comillas, e corrixo, e xa sale ao mundo corrixido. Isto noutros proxectos non se dan, non? Envéxame algúns dos meus compañeiros, amigos e discípulos e alumnos, porque saben perfectamente que para rematar ou corrixir outros proxectos hai que esperar tempo. O meu faise inmediatamente, polo tanto, animos a todos a velo, que me falen das grallas que poden atopar, etc. Bueno, dentro sempre do Ramón Piñeiro, repito. Ben, non vou falar das cousas miñas dentro do Ramón Piñeiro que fan referencia ao vocabularios galegos, de belas artes, galegos italianos sempre, pero falose, digamos, suliño isto é precisamente por o meu coñecemento, os consellos que sempre me daba Manolo Regueiro. Ben, sei por eso que estaría moi contento por dúas cousas. Unha, porque eu tiven a osadía non de meterme a lexicógrafa, senón a dicionarista, que ainda é moito máis complicado. E entón el, por pouquísimo tempo, 2 ou 3 anos, non asistiu á presentación desta obra, deste dicionario. Pero aínda estaría máis contento se soubera que, dende ese momento, pois xa vivo para, cada vez gustame máis a lexicografía, cada vez me vou metendo máis con palabras. E teño a sorte de podelo facer. Co esta obra, pois, rematareina cando, xa me entenden vostedes, punto interrogativo, mentras teña vida e ganas, que espero que si teña. Ben, entón, digo, estaría contento, seguiría estando contento. Viría polo Piñeiro, seguiríamos falando. Por tropo, como din os italianos, desgraciadamente, xa non é así. Ben, vexo a muller, eu coñecín, bueno, Manolo Regueiro, claro, tiña en torno así tantos amigos, tantos que o querían, e entón vese perfectamente, non hai máis que ler o libro, pero tamén o coñecín, ela non se acorda, pero hai tantos anos en Lugo, e sei que foi peza fundamental na súa vida, fundamentalmente, según me contan amigos de verdade, amigos deles, que nos últimos anos foi peza fundamental. Bueno, pois digo que non quero, claro, espallarme máis en decir como era, non como era. E si quero subliñar que, polo que respecta ao galego, era moi intelixente, decía Luís Alonso, nada radical, isto é fundamental, e a súa intelixencia levaba precisamente a, así dicen na miña terra, o sumo orgullo, ir conseguindo cousas en grandes alaracas, senón traballando, e, repito, coa súa intelixencia poder chegar a donde chegou e a donde chegamos os galegos. Bueno, eu tamén no Piñeiro, porque o deixei ali o primeiro día, lín con tanto agarimo este libro, de verdad, algún libro teño lido na miña vida, pero este, porque incluso as fotografías, as imaxes, as caricaturas dan conta de como era el. Bueno, e, eso sí, de todos os títulos de 80 artigos, o que máis me gustou, o que máis me, din os italianos, me estivo a cuore, foi o de, precisamente, Piñeiro Permuy, que acabamos de perder aí nestes mesmos días, porque o título, se recordan, é Venecia sen ti. E entón, claro, eu inmediatamente, eu adoro xa Saldabur, e esta canción, non lles vou a decir por qué, pero sí, claro, come triste Venezia, no? E come triste Venezia se non ci sei tu. Ben, é certo que levo un pouco non o meu moliño, o meu muín,
pero muiño, ves como me sale a Fonsagrada? Ben, o auga meu muiño, por qué? Naturalmente Piñeiro di Venecia, Galicia, Perves, pero bueno, a min esta parte de verdade emocionoume moito. E remato, si, ahora, se tivera que definir con unha frase, tarea ardua, difícil, a súa traxectoria, digamos, metendo fundamentalmente o galego, pois diría que, como galego, pois estivo sempre co galego. Bueno, e con isto remato, non tendome estendido tanto. Moi ben. Bueno, gracias. Pois moitas grazas por todas as bonituras que dixeches, que as merece Manolo todas e máis. Aquí, Maite, está seu fillo. Canto queríamos tamén no Piñeiro, creo que están demostrando as compañeiras, a Manolo Regueiro. E agora vai nos falar Mercedes Brea, que estou seguro que dirá pois tamén cosas fermosas de Manolo, como ademais estamos desexando. Non me van a quedar moitas cousas por dicir, porque realmente entre Armando e Isabel case que dixeron todo o que me tocaría dicir a mí. De todas maneiras, si quixera aproveitar espero que brevemente para comentar os meus recordos daqueles tempos, sobre todo pola importancia que tiveron desde moitos puntos de vista. En realidade, eu coñecín ocasionalmente a Manolo un pouco antes da creación do Centro Ramón Piñeiro, porque me encomendaran a dirección da Revista Galega do Ensino, na que, por certo, tiña de secretario a Celso Currás. Deixamos os dous a revista cando a ele o nomearon conselleiro. Aproveitando a ocasión, pois eu tamén marchei e quedou unha magnífica directora naquele momento, que era Ana Platas, que estaba como subdirectora. Pero foi o meu primeiro contacto, un contacto que xa me permitiu coñecer o interés de Manolo non só polo galego, senón por todo relacionado coa pedagogía. É dicir, aquela revista tiña un obxectivo moi claro, que era proporcionar tanto reflexións como materiais, porque buscaba que tivese incluso unha parte de experiencias prácticas aos docentes de primaria e secundaria, para que puidesen traballar cos seus alumnos na clase e para que puidesen traballar en galego. É dicir, creo que foi unha iniciativa magnífica. Lamento terlle perdido un pouco a pista nos últimos anos a revista, pero espero que continue e que continue tendo o resultado que tiña daquela. Armando fixo referencia logo ao momento de creación do Centro Ramón Piñeiro, pero hai que contalo dende máis atrás. Eu quero contalo porque creo que é importante, porque penso que moitas veces estas cousas non chegan a saberse. É bo que se saiba. Non foi casual que o Centro Ramón Piñeiro se crease no momento en que se creou. Non foi casual. Coincidiu coa división do que ata entón fora a única universidade de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, unha universidade que tiña 7 campus, unha división en 3. A Universidade de Santiago con un campus adicional en Lugo, a Universidade de Vigo, que tiña dous campus satélites en Pontevedra e en Ourense, e a de Coruña, que levaba a Ferrol. É dicir, distribuíronse os 7 campus entre as 3 universidades. Onde estaba o problema? O problema estaba en algo que preocupaba tremendamente a Manolo Regueiro, pero non só a Manolo Regueiro, porque eu quero facer fincapé en que o importante foi o equipo que naquel momento coincidiu aí. É dicir, o equipo era Manuel Fraga, Juan Piñeiro Permuy, Manolo Regueiro e Constantino García.
4 persoas realmente preocupadas polo galego e realmente preocupadas por apoiar os traballos sobre o galego, por desenvolvelo a todos os niveis e por crear materiais que contribuísen a poñer o galego no mundo, de alguna maneira. Creo que isto é fundamental. Por que creo que isto é fundamental? E aquí vanme permitir, se o mellor o que conto non é totalmente objetivo, penso que sí, pero xa saben aquelo de que cada un fala da feira como lle vai nela, ou de que cada un é ele as súas circunstancias, é dicir, todos coñecemos unha parte da historia, é casi imposible que a coñezamos ao completo, pero o problema xurdiu porque Constantino conseguira nos inicios dos anos 70, é dicir, aínda en pleno período franquista, conseguira crear o Instituto da Lingua Galega. Un instituto que naceu vencellado á Universidade de Santiago porque nos anos 70 era a única universidade que había. O dividirse esa universidade en 3, a estas 4 persoas o que lles preocupou foi: que facemos agora? Creamos un Instituto da Lingua Galega en Vigo e outro na Coruña para que estea compensado e todas as universidades poidan dicir que dispoñen dun centro de referencia para o estudio galego. Non, eu penso que o razonamento que fixeron foi completamente lóxico, razoable, o único que cabía naquel momento, que foi intentar converter o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago nun instituto interuniversitario co apoio incondicional da Xunta de Galicia. É dicir, a Xunta, por iso teño que destacar o papel de Fraga, de Piñeiro e de Manolo, é dicir, aí estaban os 3, tiñano moi claro, estaban dispostos a financiar un Instituto da Lingua Galega interuniversitario. É algo que legalmente era posible e ademais sería un centro mixto porque estaría a Dirección Xeral de Política Lingüística como acubillo para todo isto, pero atoparon coa negativa total e absoluta dos membros do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago, que non aceptaron de ninguna maneira esa proposta. Non quixeron pasar a formar parte, o sea, consideraron que como que perdían identidade se de alguna maneira aceptaban esta integración. Visto o visto, pois estas 4 mentes preclaras, porque realmente o eran, os 4, deronlle voltas a que solución podían atopar. A verdade é que, por eso decía, cada un sabe o que sabe, non sei cal dos 4 foi o primeiro en ter a idea. Dame igual, é dicir, compartiron de contado, polo tanto, o que menos importa neste momento é quen foi o primeiro que tivo a idea, non? Decidiron que, bueno, pois se nos poñemos así, o que imos é crear directamente dende a Xunta un centro de referencia para o estudio do galego, no que trataremos de integrar o maior número posible de proxectos, en principio de lingua e literatura, pero non só, de humanidades en xeral, e sobre todo, non nos engañemos, no primeiro momento de filosofía, porque, a fin de contas, a ver, Manolo era de filosofía, que irámolo ou non, supoño que Ángel e Ramón non me deixarán quedar mal, a parte de lingua e literatura, o primeiro que entrou así, foron cousas de filosofía, que me parece, ademais, perfecto, e de feito fixemos entre todos varios esforzos por integrar tamén equipos de historiadores para completar un pouco o panorama, que xa non importa que non se conseguira, pero intentou, é dicir, intentamos que chegase un pouco máis alá para que fose de humanidades. Decidiron crear ese instituto, crear ese centro. Claro,
o brazo executor do centro tiña que ser por forza Manolo, porque era o director xeral de Política Lingüística e, polo tanto, iba a depender directamente del. Contaba co apoio do conselleiro do presidente da Xunta, indudablemente, e de Constantino, que era o coordinador científico, pero quen tiña que construílo, quen tiña que deseñalo e poñer todas as patas que ali facían falta era Manolo. E traballou arreo. Traballaron todos eles moi duro para crealo. E, ademais, algo que tampouco se ve hoxe e non se valora o suficiente, pero traballaban con unha visión moi ambiciosa, porque estaban empezando naqueles primeiros 90, estaban empezando as humanidades, o que hoxe se chama humanidades digitais. Aquela falábase de lingüística e informática, falábase de outras cousas, pero hoxe entendémonos coa etiqueta de humanidades digitais. E o que eles pretendían era crear un centro que se convertese fundamentalmente nun centro de referencia para as humanidades digitais, para que Galicia abrise camiño en proxectos que traballasen con estes instrumentos. De aí que de entrada, e hoxe xa non se ve, pero de entrada contrataron nada máis e nada menos que 3 informáticos, 3 licenciados en informática, para traballar en combinación cos directores dos equipos e poñer en marcha todos estes proxectos. E máis, todo o que acabo de dicir explica tamén a elección que fixeron dos responsables da sección de lingua e da sección de literatura. Buscaron persoas que non tiveran que ver directamente co Instituto da Lingua Galega, non porque non lles interesara o Instituto da Lingua Galega, senón porque estaba claro que se estaba buscando algo distinto, é dicir, o ILGA decidira ser un instituto da Universidade de Santiago, pois que seguira sendo un instituto da Universidade de Santiago, e nunca lles faltou, e segue sen faltarlles, e ademais ampliamente toda a subvención que queren e máis, é dicir, que non nos deixaron de lado, pero non podían poñer a xente do ILGA a frente das seccións de lingua e literatura. De aí que, para a sección de lingua, se pensara nun dos lingüistas máis relevantes en Galicia e en España. De feito, foi secretario da Real Academia Española e é o director de moitos proxectos dentro da Real Academia Española, como é Guillermo Rojo. Obviamente, ademais, era tamén un pioneiro no traballo coas humanidades digitais. Era, nun primeiro momento, que mellor se entendía, ou case o único que se entendía realmente cos informáticos. E para a sección de literatura pensaron en Darío Villanueva. Darío Villanueva, que tamén foi secretario e director da Real Academia Española. É dicir, dúas persoas que teóricamente traballaban en español, pero que traballaban tamén duro, en serio, en galego, e que sobre todo estaban preocupados polo futuro do galego, incluso a nivel de investigación, de todas as investigacións que se puderan facer sobre o galego. O certo é que Darío non durou moito tempo, porque moi poucos meses despois da creación do Centro Ramón Piñeiro, el foi elexido reitor da Universidade de Santiago de Compostela e tivo que cederlle o relevo a Anxo Tarrío, que era catedrático de literatura galega na facultade e que tampouco tiña ningún vínculo directo co Instituto da Lingua Galega, co cal, digamos que isto xa se creaba con total independencia do que había, e seguiu sempre con total independencia do que podía. O único vínculo directo co ILGA era Constantino, precisamente, que fora o creador do ILGA, pero Manolo, que apoiaba o ILGA. Manolo González. Manolo González despois, sí. Pero eso despois. Estou falando dun primeiro momento que Manolo González tiña pouco que ver con isto. A partir dese momento, buscáronse proxectos que interesasen
Guillermo estaba traballando co corpus de referencia do español actual, pois o normal é que puxera en marcha o corpus de referencia do galego actual. Foi unha das primeiras cousas, obviamente, que había que poñer en marcha. En literatura medieval había moitas carencias e, polo tanto, era importante empezar a traballar en serio sobre a literatura galega medieval e tamén sobre a literatura contemporánea, un dicionario de termos literarios, é dicir, unha morea de cousas que se empezaron a facer e que non vou detallar. Só vou facer unha precisión, porque ademais ten que ver tamén con outra faceta de Manolo que quixera destacar antes de rematar, facer unha precisión a algo que antes dixo Armando, que mencionou como o primeiro traballo importante do equipo de lírica medieval a lírica profana galego-portuguesa, pero en realidade o mesmo ano en que se creou o Centro Ramón Piñeiro, no ano 1994, me parece que foi a primeira publicación realmente que saiu no Centro Ramón Piñeiro, co apoio de Manolo Regueiro, publicamos un volume de estudos en homenaxe a Giuseppe Tavani. Giuseppe Tavani, que era o referente fundamental que tiñamos para os estudios de lírica galego-portuguesa e que nese ano cumplira os 70. Nacera no ano 24 e no 94 cumplira os 70 anos. Por lo tanto, un volume de homenaxe a Giuseppe Tavani. E traio isto a colación para rematar mencionando un rasgo da personalidade de Manolo que quixera destacar. Teño que decir que era unha persoa con moito carácter e eu tamén, e iso levou a que tivésemos moitas discusións, pero sempre seguimos sendo amigos. Quero dicir, discusións no bo sentido da palabra. Discrepábamos, pero ao final encontrábamos un punto de acordo, que era o que había que... Discusións anglosaxonas, non discusións latinas. Xusto. É dicir, sempre acabábamos atopando un punto de encontro, non pasaba nada. Quería destacar a súa xenerosidade. A súa xenerosidade non só porque loitou para que non faltaran nunca recursos, para nada que houbese que facer no Centro Ramón Piñeiro, senón que incluso coidaba moitísimo dos bolseiros novos, da xente nova. Cando alguén lle decía, pois eu querería que este bolseiro puidese ir a este congreso, financiábaselle a participación nese congreso sin ningún problema. E no caso concreto do equipo de lírica medieval non houbo que pedirlle nada. Eu recordo que en canto publicamos os 2 volumes de lírica profana galego-portuguesa, chamoume para decirme: Mercedes, estes rapaces de lírica traballaron moi ben. Que che parece se lles pagamos a todos unha viaxe a Roma e ides presentar a Roma con Tavani os 2 volumes de lírica profana? E así foi. Efectivamente, eran 4 bolseiros que fun eu con eles, obviamente, que marchamos a Roma para presentar eses volumes de lírica profana, pero non porque eu lle pedira a Manolo, que nunca se me pasara pola cabeza, senón que foi iniciativa del. Foi el o que quixo recoñecer de alguna maneira o traballo realizado, agradecéndolle a estes rapaces unha viaxe que non olvidaron na súa vida. De iso estou segura, constame que nunca olvidaron. Lamentablemente, pois, bueno, os directores de política lingüística, algún dos directores de política lingüística que sucedeu a Manolo Regueiro, pois tiñan sensibilidades distintas, non vou dicir que mellores ou peores, pero non chegaron a vivir, e Isabel falaba de como vivía o centro, de como iba polo centro e de como periódicamente nos reunía a todos os directores de proxectos para saber o que se estaba facendo en todos os proxectos e as necesidades que había, e como coidaba as reunións anuais do patronato,
que aquel era un día de festa especial na que ían Fraga, Piñeiro, os 3 reitores e toda unha chea de personalidades a visitar o centro para celebrar ali unha reunión, porque el quería que todo o mundo fora consciente do que ali se estaba facendo. E claro, o que pasa sempre entre crisis económicas que tamén influíron, directores xerais que tiveron outras preocupacións, pero tamén hai que decirlo, é dicir, cada un, pois ao mellor no momento que lle tocou, pois había outros problemas máis urxentes que atender, que dependían deles, e o Centro Ramón Piñeiro, foi quedando así un pouco marxinado. Teño que decir en honor á verdade que o actual secretario xeral da Lingua sí está totalmente sensibilizado co Centro Ramón Piñeiro, sabe perfectamente o que estamos a facer, apóianos, axúdanos na medida do posible, pero evidentemente xa é imposible recuperar o centro que Manolo soñou, deseñou e intentou poñer en marcha, e que foi unha realidade mentras ele estivo aí, lamentablemente. As cousas son como son, temos que aceptar as realidades, haberá unhas cousas mellores e outras peores. Eu si lamento que non puidéramos continuar con aquel soño, porque probablemente foi un soño que tiveron Fraga, Piñeiro, Manolo e Constantino, e hoxe non teñamos un centro de referencia internacional en humanidades digitais potente, e conste que sí, é importante e se sabe polo mundo adiante o que facemos, pero non ten a entidade que eles querían que tivese e que debería ter probablemente neste momento, e que estou segura de que seguiría tendo se estivesen aí. Polo tanto, permitídeme que estenda o meu agradecemento aos 4. É dicir, estamos falando de Manolo, pero para min Manolo é unha figura indisociable de Constantino, de Piñeiro e de Fraga. As cousas son así. Por iso teño que decir tal e como eu vivín e tal e como o sento. E non vos enredo máis porque xa me excedín, me parece, no uso da palabra. Gracias. Contanos, Ramón. Gracias, Armando. Cando por parte da Xunta de Galicia se crea o Centro Ramón Piñeiro de Regueiro, sí. Eu sempre o coñecín por Regueiro e seguirei. Aí estás ben. Así que estou... Así. Cando por parte da Xunta de Galicia se crea o Centro Ramón Piñeiro, Regueiro levaba 3 anos como director xeral de Política Lingüística. Foino durante 11. A él correspondeulle o feito e a feitura desta institución, pasar das musas ao teatro. Representar no vello escenario da Barcia con actores coñecidos o que dicía o Doga. Tempo, vontade e atención foron os materiais básicos do que botou man para polo a andar con vitalidade e dinamismo. Un día confesoume, os 4 pelos que tiña na cabeza aló se foron co parto do Piñeiro. Joder, es que me... Os varios atrancos que lle saíron ao camiño soubo canealos sen acudir a solucións épicas. Cumpriulle a retranca aprendida na escola da vida que para el sempre foi perves para resolver. Alédome moito que participar neste homenaxe a Piñeiro. Vai o meu agradecemento a Regueiro, vai o meu agradecemento para os organizadores. O nome Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias non deixa dúbidas. O fundamental traballo que nel se levará a cabo será o estudo do idioma galego. De paso, servirá para perpetuar o nome do galeguista Ramón Piñeiro, imprescindible persoeiro para proseguir o devir da cultura galega despois da Guerra Civil. Dentro do organigrama xeral do centro,
Regueiro apuntouse entusiasmado á idea de crear a sección Filosofía e Ensaio, probablemente emulando o que xa desde os anos 60 viño facendo en Cataluña o Centre de Estudis Cataláns. Sabía que o ensaio na cultura galega non tivo unha idade de ouro como si o tivo a lírica, por exemplo. Os da xeneración Nós, con Risco ao frente, os de Galaxia, con Piñeiro, Fernández de la Vega, García Sabela e demais correligionarios á cabeza, tentaron cavar este campo ermo en Galicia. Ao propósito e desde o primeiro momento, súmase o Centro Ramón Piñeiro cun departamento de orde menor a respecto dos distintos de lingua e literatura, dedicado expresamente ao ensaio filosófico en lingua galega. A fórmula era ben sinxela: vencellar entre sí tres variables: conceptos filosóficos de tradición europea, problemática de actualidade e lingua galega. Tal proceder dará de sí un novo xénero literario pouco cultivado no ámbito cultural galego. Malia ser un departamento de orde menor dedicado a asuntos menores no organigrama xeneral da Casa neste ano que está a piques de acabar, leva uns 20 títulos publicados co deseño propio da sección, o negro e o branco na portada como símbolos de introspección e da reflexión practicadas na feitura. Expoñentes externos tamén da humanidade e galeguidade que deben rezumar os contenidos, tal dixer Castelao da súa obra. Se quitades o que hai de galego e de humano na miña obra, non queda nada. A publicación da obra colectiva Sete ensaios sobre Rosalía, no 52, mais a traducción da conferencia de Heidegger A esencia da verdade, no 56, marcan a continuidade dun proxecto nacido cos de Nós e culminado para os de Galaxia na tantas veces invocada Filosofía da Saudade de Piñeiro, publicada en 1984. Nesta obra, Piñeiro deliña o camiño a seguir polo galeguismo a partir de presupostos ontolóxicos. É o chamado galeguismo cultural e existencial. O labor cultural será o instrumento básico para concienciar os galegos de que vivir en Galicia comporta tomar en consideración a realidade galega. A existencia de todo galego, teña a ideoloxía que teña, milite ou non nun partido político, crea ou non crea nunha determinada religión, a estar atravesada pola importancia de Galicia. Desde o primeiro íntere, tanto o Centro como o Regueiro súmanse a Piñeiro, os de Galaxia e os de Nós, na teima polo ensaio filosófico en lingua galega, sen necesidade de vinculación a ningún partido político ou mesmo confesión religiosa. Isto, remata dicindo Piñeiro, xa será cousa de cada quen. A característica fundamental do galeguismo proposto por Piñeiro será, pois, a transversalidade á totalidade da sociedade galega, desde as institucións ata as conciencias individuais, coa pretensión final de conformar un organismo espiritual común que, mesmamente, homologue os criterios de valoración das realidades materiales, talmente a lingua, a xeografía, a historia, etc. Nun segundo apunte desta intervención, reseñarei o compromiso ético de Regueiro coa lingua galega. O posto de director xeral de Política Lingüística non era fácil. Tiña que cabalgar o paradoxo de gobernar unha barca na que vogan dous idiomas. A nave é sempre e será sempre de naturaleza política. Os nautas viven de prestado, do que os falantes fagan con eles. Regueiro era persona de consenso e como tal deseñou o patrón de política lingüística a seguir en Galicia, un modelo de convivencia e de respeto á liberdade dos falantes
a hora de participaren nos parladoiros. Falar galego ou castelán é unha opción personal de cada quen, como a vivir en Brión ou en San Roque. Non lle gustaban as imposicións nin polo civil nin polo penal. Era partidario de ofertar medidas de promoción e defensa especiais para o galego, a máis surxida de protección a respecto do castelán. Nas disputas dialécticas entre os partidos políticos, a conclusión final ven ser sempre a mesma. A lingua galega é un ben de todos e para todos, mais a política lingüística resúmese nun debate máis entre os bos e malos galegos. En cada rifa, obviamente, desde o atril repica unha mesma consigna: nosoutros somos os bos, vosotros os peores. Nestas, as reflexións de Regueiro seguen aí, na procura dun patrón antimaniqueo para as relacións de convivencia entre o galego e o castelán. Democráticamente coido que non se albiscan no horizonte social outras mellores. O pacto pola lingua entre grupos que discrepan nas causas, nos procederes e nas solucións ao problema de agora mismo chamado emerxencia lingüística se vella ser un imposible. Os sós de socorro perante o feito de que os problemas de dúas linguas en conflito que non existe non é o problema, senón que o problema radica na psicología e na concepción da vida moral que un teña da vida. Para Regueiro, o problema é de orde psicolóxico e moral. O problema radica na alma, na consciencia no galego, na toma de decisións conscientes, informadas e responsables para compartir a vida coa lingua galega, para casar con ela, hai que querela e amala. Non chega con saber as regras onde por os pronomes ou barallar de xeito expelido os infinitivos persoais. Asumir o galego como lingua vehicular da propia existencia implica a decisión consciente de querer utilizalo. E iso só se consegue se o falante lle quere e a respeta como ben común máis prezado de Galicia e como un herdo sacro recibido dos devanceiros coa manda de transmitilo aos descendentes. Non hai motivacións máis efectivas co amor e a solidariedade para cos galegos de antes, de agora e de despois. Falalo porque un cree que debe falalo, non porque outros tamén o falen ou porque o mestre de cerimonias indique que a liturxia do acto pide falado, aínda que resulte un castrapo noxento. A isto Regueiro chamáballe compromiso moral coa Galicia de sempre e ten a súa raízame na conciencia colectiva dos galegos. A estrategia de introducilo no debate político condena-o a facer de saco de boxeo que se moverá segundo os moquetóns que cada partido bata sobre el, cousa que arrepiaba a Regueiro. A Carta Europea das linguas regionais e minoritarias insiste na obriga moral de manter con vida as linguas minoritarias por significaren un ben da humanidade. Naturalmente, os xuízos de valor sobre a saúde física e psíquica do galego arestora non poden prescindir do xorne do xuíz. A mesma media botella de viño para os máis pesimistas está medio baleira, para os optimistas medio chea. Regueiro e tantos outros pertence ao grupo dos optimistas. Era obrigatorio ser optimista, porque o mal e o ben a cara ben. Os sinais están á vista de todos nos
a vista de todos, nos inquéritos sobre o trato que a lingua galega recibe dos galegos. Por xunto pode dicirse que está ben asentada socialmente e protexida institucionalmente. Non é unha especie en perigo de extinción. Ningún grupo social nin institución oficiosa a ten marxinada da vida de diario. Na escala española do uso das linguas cooficiais é, con moito, a máis utilizada. Non semella que teña inimigos que busquen a súa minoración, e menos na administración. A lingua galega en Galicia fálase. Mais da metade dos galegos son bilingües. Estúdase en igualdade de trato co castelán. Escríbese e enténdea ao 100%. O decreto do plurilingüismo data de 2010. Após celebráronse algunhas consultas electorais que deron por axeitado o programa político que incluía o tratamento da lingua. Por outra parte, tamén alguén pudera preguntar en voz alta o seguinte: son os gobernantes os que teñen que decidir que lingua han falar os gobernantes cos seus compañeiros? O que lle compre ao poder político é facilitar a aprendizaxe do galego a quen o demande e precise. Ao paradigma das boas relacións e mellores relacións que a administración e os administrados deben escoller como norma nas relacións entre as dúas linguas, Regueiro chamoulle bilingüismo armónico. É unha expresión de orixe e de raigame clausista destinado a buscar a paz e a convivencia entre contendentes que existen nun mismo lugar. Foi o principio e o faro de largo alcance polo que se guiou nos seus 11 anos ao frente do Departamento de Política Lingüística. As moitas e variadas injusticias seculares cometidas contra os galegofalantes utilizábaas de contrapunto, quer consciente quer inconsciente, para reforzar o peso e o valor da armonía en calquera desavinza cívica. O bilingüismo armónico aplicado ás linguas en Galicia permítelle matinar que se irá facendo verdade o afiado berro injustizas nunca máis para con ningunha lingua. Sobre o tema, versou a súa tese de doutoramento publicada no 99 co título Modelo Armónico de Relación Lingüística Estudio en Galicia e en 2001 publicada en castelán. A intención de Regueiro era que o novo centro perpetuara o nome de Ramón Piñeiro como grande apóstolo do ensaio filosófico en lingua galega, que del saíran novos ensaios que puxeran no mercado europeo da cultura a maneira singular de percibiren e expresaren os galegos o mundo. Tamén a clarificación de conceptos fundamentais tan na antropoloxía galega, talmente os de lirismo, saudade, panteísmo, urdime afectiva, paisaxe, natureza, armonía, etc. E remato a miña percepción do paso de Regueiro polo centro coa acordanza do gozo que sentía cando volvía e vía como medraba e se fornecía en musculatura corporal e en masa cerebral. A bofé que lle pagou a pena perder os 4 pelos que lle quedaban na cabeza. No Campo Santo de Perves descansan os seus restos. No centro Ramón Piñeiro permanece vivo moito do que fixo. Daquela non morreu todo. O que en latín se dicía non omnis moriar. E en latín eclesiástico se di hoxe vita mutator non tolitor. Malia todo, si tibi terra levis. Gracias. Ben, pois moitísimas gracias, Ramón. Eu creo que rematamos en alto, así que isto, como dicía o poeta,
non toques máis a rosa. Imos deixar aquí, non sei que ocupamos unha hora, empezamos a media, nos íamos co retraso acumulado, creo que tempo, eu non sei que opina Marcelino, Rocío, Marcelino, creo que tal, eu creo que é o momento de que deamos peche a sesión de hoxe, que foi intensa e extensa, e nada, desde aquí convocamos vos a mañá, os que podades estar en Lugo, seguro que será unha sesión de traballo tamén moi frutífera, e darlle gracias pois ao Xiz, a Antonio, a Xulio, a toda a xente que fai posible esta xuntanza, para que sigamos mañá tamén nesa terra que era a terra de Manol, terra de... Sí. Vale. E nada máis e moitas gracias a todas e a todos nesta tarde. Vale.